O te fifie whaatalofa mo wholo whantu I lau mai moanga Samoa I rei fui vanga o le fiafi. Ele. Tari o le tautu o wha wau lau Blue TV e mai se o le prokalame o le TAUTAI A'e. Whaiwaro tātou baturu. TAUTAI A'e ma le malo, TAUTAI A'e ma le fia I le anga le lei o le tua. I le rei fui aso ko fua aso tolu o le masina o mati. Lua afe lua se fulu ma le wha. O le masina luna wha le lei o le rei fui masina. Io e. Sorry, tolu. So, ane masinga ronga korua, yang wale fe puari maki sa o, di sole. Ia, e na ua au mai e le tua lo soi fua mnuia. Io, e mare taita inga le lei, aso fa, ane masina lona tolu, ore nei tausanga. O ka walu wali fai ka wasori Amerikani, me hoire maua le tele lava fo iwa, uta masani Amerika. E la mo te tau alua I le tau aso Amerika, la soro na whaare masina lona tolu. Lua fe lua se furu ma le whape, a whape fo o le wa makanga ngalo ia oi. Ia, le tausanga ua tātou iai. Ia le tau au na le nei asianta, le malu le fo o se e mairunga o le tātou. Pe au mangarunga le e o le alata. TV fasala lau walau Blue TV. Ia, se I, tau a watu fo I se. Motu ngā afo le nei fo iaso. Ia, wa lau sila mai moa. Ia, ma le mata no nofo si o tātou. Turu, ia I turu inga lava wha. O le nei fo I ke lope. Ma losi le kimu ia matou. Iyo e. Wakau amaka kau. Tulo sau I marakali. E se anga fo o le nei aso. Amata mai le tae au pi tau feo loro kau vela. Ia o le nei wo o mai le nei fiafi. Matua malingi a te munga ia matou I au kila ni nei. Ame se Manukau. Ia e whaafitai fo. Wa langa safia ngai matou. Ma le tele o aso. A o le vela. Ma le mungala. Ia ai o le aso fo I fia ai fa mai disco ing o le aso fa fia ka soifo. Ia le aso fo I ka fa fia ngai me ola mangai me fanga. Ai mai se fo ina o le vau io o le tatou o vau io. Ia ma le ele fo I ona minerale me tulanga uma fa pena ia o laula au ma la au toto me uma fa pena. Ia o mea na faia lo tatou ma tai siri ese. Te fia lai whaafeiloa I ma whaatalofa o folofa atu fo ia tatou ia le atu pele le loto ma le nganga Samoa ia o oe o le pale o oe o le asoa o oe foi o le titi ia o oe o le oloa fa mai le anga e taungata e angata o le penina o le Pasifika a o le fatu I oe fa mai o Samoa o le penginga o le Pasifika a o le faku o le poringisia makau kia whaalanginga wa avesi o tātou waturu. Ai a malama I ka ngaka whaia whaaru penga ngi ma whaalanginga ngi. I a mio. O le aso whina ngano. Mai o tātou o le whatu. O le sawa o le whaku o le Pasifika. O le whaku o le penginga wa o whaalanginga I e lua. The Pearl of the Pacific and the heart of the Polynesian. No winga o le fatu o le Polynesia. A o le penina o le Pasifika. O kou sila. E le ka ungo fie whalanginga wa ave ya Samoa. Ai a sila fia ngei ma sila le lalo langi a koa. O loto tangatai le ni penina. Ia. E le avea fua le. E le avea fua. Ia le. Vaenga fu inga le etele ai le tule ia ma me sa kia I fu ni ngota u le yo so ta to butro au nei vaenga na le tau ya ma to nei I New Zealand me se la ma to pito nu u au kilani fa siki mu ngor ngeso io ma to ati mu nga ma to e o fo le te mili nei ki fa longo ku fa e te le lopo e ma wa mai ta to wa fa le tele le o ma tu langa fa pena au ma tu wa la lango la vo ti mu nga ia ma to u yo le o wanga o fa manu yanga o folofa ma whaatalo whātu asi atala divanga o fiafi. Ia, pa ia masao Samoa, o whaalupenga mau taulanginga, o sirianga wawanu loloto ia mau atu maunga, atu tia mawhonga tia sewo le antunu ia le manantu e le ngā whatia e sautala vai. E le lilo fo I te le lanu e peyo le tala I le teine vai lele. Whamai wanga o si o vai e wha malu e te le lilo e te le lanu Samoa. Ia e tauia o se tautua le a wau. Ia e tātou te whaasoa mo tātou militino ma mulu au foi ai rungo le nei porukalame. Au mai au vantu. Ai maisi o le tele o tātou tala o toto.
Whaafitai le tua ua mawai antu le nā weekends. Ana nafi, ia, ma le aso tō nai. Sa mawhai ono tātou tā la pupuni o mo te tāpuai. Sa whauru fale, ia, le nuu o le tua. So se whata whaitaulanga e fia i to tonu o Samoa ni usila nei mātu nuu umor ke lope. Vi ia le ngale leo le tua. Ia, au te rangona o Amerika lava ia o nei le lantou sapati, po le lantou aso sa. Ia, ma Hawaii me se foi Amerika Samoa, au mātou wa ia i lesi pikongu o le lalolangi. O le o mātou aso ngafua. A le aso lana na fia, mana ia foi o le tō matauina. Ia, ma le au tū foi o sia mātou upu fola i le aso na nafi. Ioe. O le maanga ia a whape foi o tō na e tele na muni ta ia sauninga foi sia mātou kalesia le Victory Power Ministry. Whafte ia turu mātou tō mawha le nganga, pasta fata, waita fata. I le launga ina foi o le upu fola o te ro foi ia e launga tasia uma ia feo i o le tala le lei. Sa tu la i le upu le asoana nafi o le ale makua sa wha amatua inai, ma wha autu inai, le fe au mai le tua. Ia e iai le taritonunga wa makua i lava tā hoso uma. O matua i lava tā hoso tātou. O le ala fo ngai alenga maua lo umalosi i vai aso kaikasi. Ioi. E pei e tate alu e toi whawhanga mai ai le o langa whaaleanganga. Awa o le upu mongi marakala ka ukingo. Po le alo vai mai o oeye ke le haru se loku ai wavala laka le rua mafukanga ma le atua me uma whapenga. E sa o irisi ki whaavare mako e kau whaisi pesto le meanga. Ia. E se au whaalongonga ma le malosi, iyo e wha malosi au o lo tino. Pe a whapea ngei sa e au wai sauninga, po le ala vale kapua inga. O le TAUTAI A'E S4, e le whaapiko a mangu ia kasi. E whaalo alongia ma sapa ia umalawa e kale sia ese a sofiku e whakasa la mo le fo el meko kisi, Katoliko, Assemblies Worship Center, Voice of Christ, kale sia Christian Opoyosa ngatai, pahai, moni mau Yehova, you name it. O a umalawa e kalesia whaapotutonga le tauani e kalesia whaolaina matulanga whabena. E laua le fiso e laua le tolo ai ala e kasi na maunga yolo. E me whanea lena tā maula uia whaasoa malau fangu i lea porkalame ma lea porkalame. E le hai ma se mea la akako kau ai misa i fuan karikohunga. E le hai ma se mea la ala i fuana tātou tau ai misa ni taritonunga. That's just me personally. Ka ilo so finangalo e whaikau ese kukuila ma ape pe yo le tala i tama a ana. Ioe, o sia opo fo ima sia sawe ese uma tātou. Ai o lo ua karikongunga, e le aise mafua anga la akako whiwhinga wa i eifua. Ingi whainga karikongunga. Ai pau le laualunga. O lowo langa inga ia kangia mai eia o onga ki riso. O lo una ngakari ko ngonga tu sai male o ina foi sia foi fai fe au ole upu ole tua o le kele o kaimi o le tele o tangata wo wa faali lo lato ma e lunga e fina unga ma fa nga mai ele mele fa mai o me alo fa le tua fa kwala ka mai la uia ka mai ango so le la fa so atu ile nei ele fa ya i va tu fa fonga le au na tofia le tua. O re ko akele o isi, e o mai wha o ngā whape o lātou wa yeile mea alofa. Gift. Fa mai o lau lea mea alofa, o lau lea mea alofa, o lau lea mea alofa, o lau lea mea alofa. Ai, aka kiro ngi mo ka whaika, ore whaika ki whaika wika ikar kuspa ia, oro iai fo ia lo tata maa wha lea nganga mo tam ioi. Tūlanga fo ilele lātou te o ina le upo lea tua, ma tūlanga whape na, oro winga la le whea tūla utala. O loka kari kongunga i mei o mea alofa, o gift. It's for e moka maiki. E moka maiki. Now, e whalea ngangara ukala le whai aku e le wharekingo. O mea alofa mai lea kua. Ai o mea ngai pia whao ngai ngā pia o ka maiki mea ngā. Ai longo fie awa e makua. E longo fia wa e makua whalea nganga.
e le o le mea alofa la kalangoa ia o e fua. Ia. Wai e ile sikangaka. Whamai o le māngai ai o le mea alofa le atua. O le māngai o le mea alofa le atua. Ko whafonga nge, whamai a langa o le mea alofa ngai kamanga, o le mea alofa ngai ko inga nga, o le mea alofa ngai ki nganga, o le mea alofa. Arfe siri, o fua le o langa. E ile sitangata e sau whasoa. E whasoa aku i le a, ma le a, ma le a, ma le a, ma le a. Ai mama o ma le o langa. Ai o le fuakia la le o mai le tuspa ia. Feto i la u whasoa. E fuakia ai wa e makua whale anganga. O fua. Lenga o le saunga nganga le li whaolanga whaionga au so. By their fruits he shall know them. E le i whai mai whaakasi. By their gift. A o mea alofa umai a mai le kua. No no winga tofu maka ko ma mea alofa. Whether ke small, ke medium, ke large, ke extra large. Ioi, peke 5XL, pole hal toinga mandua ia te oi. E tofu sia maka ko ma mea alofa. E lau mea alofa e le maua au. E fo si mea alofa au e le maua oi. E ese ma, e taitasi maka ko ma iai fo ma ia mea alofa le nganga ma. Ioi. Ai pa wale mea ese ai kako. O le fua mai o kako wolanga. Kako o kakanga sala ma mea whapena. A o le fisiti. O i e kei loa, i wai eile sikangaka. A la unga mai koe apa ule langi. A o le whaka mai kiki o le olanga. Ia. E eile sikangaka. Ia lau karangoa o le mako wa wha makai. E eile si makai a palasi mai le whaukanga. La o la le mea alofa. Le kau ke karangoa le mea alofa. A palasi mai le whaukanga e pe o le pār whaikiri. Ai su e kunga le olanga. Makua no school before. Ia. Mea lero ngai wha koke we often hear koke whafonga whaarolongo whamai ma i mau i o sikula whale ma i mau i o skamari i rare alanga lae ese ngana le winga na lau tala le fai atu. Whawhekai ei lai au whainga nua ngā le atu o le lau ngai ngore upo le atu. Mo tātou uma. Awa aka ko whai ngei mengi o mea alofa. Ola. E ire sika ngā kailanga mea alofa ngā ke ka ua kuolo wolanga. E ire sika kailanga mea alofa ngā ke wha malolo mai. E ire sika ngā kailanga mea alofa ngā ke kangoku ia oe e kiki fasolo. E ire sika kailanga mea alofa o mea uma e kuria ke mongi o mea uma la whapena. Ya o le tele a o le soifuanga nei. O le fua o le olanga, le olanga e sui mai. Ya, ma le ola matau. O le mako launga la ma le autu o le mantou launga le asasa. O le poto mai le atua. Ngai ai o le ale aposkolo Paulo. Iyo. E te anu lai fai kau kusia korngiko. Korngiko e lua. Mua kornito. Mata upu e lua. Fai kau a koa mai le fai mua si e kau fai upu hiva. Chapter a koa ngai ma ngai ai. Ai pia maua mai ngale vali ngore mana ia nga. Ia vai lana manga ia. So le loku fo il fasala la. E loku fo il fasala la. More sila fia la to tele tanto e lotu. A e fia mana tango oto te isi ia o le vai ngare na. Fa merkala le aposkolo Paulo. Kala le Paulo ngo fai a korngiko. Ma wo saungi ka mala ala ku ela unga ya korngiko makala ia. Nga fai ngai lo le ia Paulo. O le mafau ka korngiko. Le fai la sa ka malo e faadi ma yon kusi fa frasaio ma man tua le olango Paulo ai alu su ai alu su kusi lo marga fai kala Paulo fo mai o le frasaio kusi upu pericome ya so e valu o me uma la fa pena longo winga o ka malo i longa master degree o le PA MA ma ia fai longa pe a fa kusa merkai mingi e ai uma me ngar kamalo ai fa merka la aposkolo Paulo peita yo nga me uma sa yake wa leto e a nga me uma inga u ola ke liso ya ar kalanga vela ile kusile a kornito lu na fai le mato autu or mato la nga ma ia ka fai so kai me fai kau e la kula Paulo ya e la kala ia ku ya korngiko
ai filosofi mai ko inga makamanga fa mai le la saudi di le fa di mayong fa ilonga le la saudi di le kaukala mayong fa ilonga mai tala le apostolo paulo le ai wa ulo le ia le mianga yo ko mafau fau po ko fa pia la usau la wa ku fa ilonga la usau fa iloa ku yung veske sa o wa ongai la usau e fa merka la paulo le ai e le o le poto le lalo langi le au ke ruaku ai ai o le poto mai le nganga o le atua e mama ma e lilo mangakia mai e popoko le lalo langi ia wala vasinga ka mai me vaku fa o sofia mo nga luanga le nei vaenga fo yo le afia fit por kalam ai ru e fe ka umar ku si o le mana ia ioi a tu o mai le soifuanga ma le o langa ngi ia o ke fa mo ke le yo fa ilonga ia e ka ua i o tatou o tou whailonga mo matou whailonga. Ai aua e ke wha moe moe kele ai, wha vanga vanga se kaimi o lou soifua. E au mai ai le poko ngā le atua whamoe o le poto e mama, e ngā kia mai le au popoko le larolangi. Ia ai, ave i ea, ai wha mai, ngā o ea e makakau. E ngā o ea e matatau. Ore a makangara ngā, ioi, whamai. Ore a whesiri la roma fawfau, o ai kongu lai a veire poko lea. Mai leo kala o le matau i a Yehova. A makangara ngā kamanga, ongo winga. Lei lava mase mea whapea mai a mea o lea. O oyo le pare mia, o oyo le sui pare mia, o oyo le mingiska, o oyo le tulou lea mamadu le malo, o oyo le whaife au, o oyo le kuinga, o oyo lea, o oyo le whaia onga, o oyo le loia, lei mase mea whapea ngai a makai se poko pa mai. A o le matau i le atua, a makangara ngā kamanga. Ia, whaafitai le atua soro umanga, ia fuisi a kako whakurima, mase tātou whawheloa. Ia, ele nei vanga o le afiafi. Tūlanga fo o tātou update. Ia mare tātou whaatalofa. Ma lola whaafitai tele i whioi o le tala le lei. I e sa lau ngai na le upu le atua. Whaafitai. E le whaingo whio kou whaiva. Walanga i isi whaafia ngai ngā. E kau, e saungoa mai loa i le mea mongi. Pe se mata upu e iroa ka ngakala hea awhia i ola kou olanga. Kau airoa ka ngakai maa. Oa maa, o upu makala. Ke ia lewa e aru whailau posti lunga, ke ia lewa e aru whailau posti lunga fa mai, o lea, alai whakakau ngai whaiwhia. E sa mala mai loa e awhia iro o langa e wa aila ia ile, ke ia lewa whaile status i lunga e whauinga rua. Lea nga ore soi fuanga le na, e te ringa whape ngasi a kako wa mio. E te fia ai milimili. Pe whenau ngi por kalame. E dhakula ukala. E ka o loa singa ku walaloanga i le malo. Ka kia ia lei tua ngai. Ka kia, for a second. Se wakura ukala lea. E o loa singa whaukuanga por kalame i le whainga malo. E o loa fo i le whionga le tamaita i pāle mia, por sui pāle mia ma a. A maka loanga whamai isi. Ia ngale la koe whai le whainga malo. Shoot. Wait a minute. Sao, kame kiki. Wait a minute. Le hai. Mana tua fo. A whaia ke mawhau fa pena, lono winga, o ele si tangata e fia e ufi. Ioe. O ele si kanka. Awa e kau whaia kurosi ku alalonga mai rola ia ngale la koe whikoko hai, ngale la. O yo le halo manatu. O le halo fina ngalo moni. O lo le fasti awa kua ia e whaale kongo i fo i mea lau ke whaia, e le se tu alalo le atunu. Ai sila fo i Samoa. E ire ese ngau kai. E ele ska kai e ku alalo ku le ku ngu e whaauru malo. E le kea e le popole. E ele si kai. A tu alalo atu le atunu e kalia. A ore kalar ko sipa ia, aua ne i pā le oa i por ku alalo. E le o ia la e lau puaka ma whainga e le ai e le isi anga kongo i por kalami a le wingo o le whamitalanga. Aua ne i ngape le tu alalo ma le whawhokua. Kona those times, wa ke aso ia ma paya inga ia ma kaika inga ia wukunga ia. Ua tea ia vaenga ngā. Sa le ai ma se kako ku alalo ma se kako leo.
ngakaria inga. Nothing. Wa uma. E kei roa kaka ia wa ua le power kai mini ngai. Ola utala le au ke vakua ia tātou Samoa le tunu. Not for the leaders. Ar kua lalo le la avatu le TAUTAI A'e, asiata ma TAUTAI A'e. A kou fia si la fia ka ngaka ia wa ua. A tau fia si la fia tangata ia wa ua le power kai mini ngai. It's people. Yes. O le kai mia ngā kūla i mai le fast. Por fatu tua i le tua Samoa o tasi. O le kai mire ngā. Na toe whaafo i mai e le tua. Le malo si anga i tangata. Kasi la lea mea ele o si la fia le au vaenga i e feika. Tasi e mea ele o si la fia ele o ulu le au vaenga i e whaasususu vatu whaafonga na tunu tu lau le ngangana. Walanga ile si kaka e whapenga so le se e ingu e koe ia. Ka kaunga ka ko ingu e koe ko. Ia, whakongunga le kua le au kaua ki a Kirian. Kikionga. Whamai. Ave kamai le vai, ave rangu u le vai. Lei ele whamai ave whaka ele vatu whafongan, ave whawhingu. Se iho ukango e sue, po o hai e whingu e koeko. E ala e sanga ingu pungo, nga e ingu pungo me haile si fast food kau sanga karuai, nga e ingu pungo wai lava, ma e ingu pungo wai lava, le ala e wasui, wasau le atua ma whakula, ile si whainga malo, arange i lava i ke ingu whao ma ingu pungo. O le kai mea nga mangu malo ai le fast, wasui le whainga malo, o inganga koe au mai ai e le atua le power to the people. Yes. Leanga o whainga malo e ue ka ngaka le malo si anga e le. O kaku kai whaarea kungu. They are servants. O ila kou o au ngai ka ngaka. Lenga wha mangingo, na matua whata oto ai le fionga le ake epikupo. Le ala fua o whainga porkiki. E malama i ka ngaka o le akua. E malama ngō fie tangata o le atua. Leanga e malama le anganga i mea le tino. Ai makuange ngefu ma whaapongi sa inga re kingo i le anganga. Malama le leia e ofo i au nga kofia le atua ma au na whaauina le whaafonga mai. La taute i o eina le maulea. Malama le leia. O ai le malo si anga o whainga malo o kangaka. O tangata. O ai e avea mataitai o au nai tangata. Ana mere wa kupu. Nga maua loa ulu. Pe wa ai ulu. Kua ngai ka isi. Maua ula. Fuki. Iyo. O le mela le sa ka ko sau wai mai le fa se furu. Ma le fia se furu paya inga kua ngai ia. Pai inga e kasi whainga malo, whainga vaenga whai tasi saka ko iei uma. Ko i kiki a peye ke le paua, peye ke le loa, e yeso whaka ua ia Samoa, e sa ola ukala. Yes. Now, think back. Ko e mawhau e 40 years ago, or 30, o korus furu kau sankaruai. Pe luas furu kau sanga karuai, pe se fulu tau sanga taruai, pe lima kau sanga karuai. To e mawhau. Sa iei singa paua i lau paroka. Now, let's think twice. Ko e mawhau wa tangateia. O e lea sa e paroka. Whoever, peke fast, peke HRPP, tatou umare winga lau kala. Sa e paroka i ngā paia inga masou karikong winga, mua, e ongo sui se malo i lau paroka, lua, e ongo mauangi mea lelelei i lau pāloka. E ongo avea lau pāloka ma se vaenga e kākou ke vava ai masila i ni mea e le o sa o nga whai. O re kariwhai ngofie, le ai. Kusore mele sa kako whaia mai e to ai titiangi ka ngaka. Sa o la kou iloa lelei le whai ngore ngei mea. A o le majority o Samoa, nga o le e kisia, masi au menti au mai lau i komiki fo ngai. Pauanga. Yes. Kake kaule adu esu ele. Esu engi veske mangi ha onga faa political science ba umanga mau me kau e ke kau longo fie nga me ya ka ko Samoa.
Le ala fo le na sa tatou tanga tasi mai lava makao kasi mai ya ngore HRPP o so ya pawanga as much as lo le fia sa e le fia I fainga HRPP pawanga me ke paro kai ai se ia maua mai se ayo le aso le ale ayo le aso se me ai wanga lo lakwa po le a lo komumu kai inga sa fai e kuila e painga vai kai mi ai nga o ele aso le paloka au mai lau lima sukala e koe paloka ya mafua I se a ele I sau le malo si anga I tangata sa u mau e kangaka ko kasi malanga fainga vainga fa au fai yes kusa ko ikiki a o mai le swinga le nga kura I mai le fast I can nearly compare pay your gaming kau umir kala le ia u fato a sulungi ai lo inga malama o mafaufaunga mafina ngalo kangaka inga ua whakuwinga vanga whaupwhai al whakuakua le kua sama ukasi o inga fo inga ulu fale I finga ngalo ia ayoloto mafinga ngalo wait a minute e mongi ala o loka whakuakua I le kua e tutupu ai vavenga ia o inga whako a koe ke I masengia mauli o le kungu malanga whaafonga maua ma koe realizing wait a minute yes there is a living God a ore mele sa kako sau ai sa tato sau le masani le habit ngamaku wai le function I ngā le o langa whakuakua ngamaku wa le function I ngā se o langa vavala lata intimacy relationship with God ranga fo kako kere I karikong winga pau wale mea se ma fau kako se e ai le mea wai ai ore whakaua la lea Samoa wainana o tara no atu ma o whaaso atu it's good for us leanga o kako e tātou te determininga le swinga o le lua wheru suma le ongo le whainga paruka I guess it's about time e sidi ele alo kako porukalame I ayo loko mawhinga ngalo Samoa o le pawa lewa yo ko a ao mo matou lima e le koe pawa le au vaenga lea nga kako ka ngofi ku ui o yes o le atua nga ke filifilia ka ikai ai whao ngā ka ngaka e kauinga re kaua a whonga fwoi leia isa la e la mai le au kaule a kikionga mai le kolu se furu mongkupu afe sa iaiva vai ese palasi ilalo se furu mongkupu afe fea kuale a kua a kikionga ave le vai e ko ke le vale leanga a o kou malo I le ke leo ngumela lea ona whaapea leo Israelu nga mafua nga whaakama ia ma whaako I lalo re ngu ure fili o ngā ore malosi por ko kele ai ave so ukango I fili po o ai kongu ka ngaka sa o lau vaenga ore kalar ngā lea kua ele leile ave le vai so ukango sa oa e su e mai su e sa oa ka ngaka sa o ore akar ngā rewa iai so le mamalu lau kere ur kako kungu woma pa anga mamai o fea lava le tafor ke lupi e le o koe mamau le lua wherua sumareongo a I o kou si da fia mo tanto I loa e koe ango mai le au kuori ia kako e koe ango mai e koe kamo mo e mai fo e koe kamo mo e mai o ai fo ia maukala mai ia mau meu ta whaalongo atu walanga o lewa au mai lunga isi fare whaasala lau e umaka ko koe fo I mai ai o le maali e o lau whaasoa leanga koe fia fo I lau whaasoa pe a fo I mai tatou malolonga e iei ngai kala maali e wo umawanga I lau su e ngai winga I le turou su e nga mongia e winga I le whaamasingo le sa whaia re case lea whaamasingo le lenga whaia le peo la hearing le sa tauna whapea kakalai kua Samuel ai mai se fo I o le e la si vai nga mali nga usu e mai I si fo ia nga fai unga nga fai mua ia nga ta fo ilea kau ke asia pe ai se lava ua sanga ngofo lo ai le fionga ka mai kai parmia ai pe mongi o lo var fonga va ku pe oi pe no fai atu e la matanga o tatou fasoa
e le whaapea ka ko ke so ngā kui le HRPP mane la ko kuangai ai o mai kulanga whaapea i le taitainga le whainga malo ma tūlanga whapena na le mawhai ai leo na whaisa tātou tala oi o ngā kākou kafi lea malomi whaangiu ale le ai leanga o lea ua pua inga iala ia ai mese fo yo whaasala launga manisio ma whaapea mai ia makuale kar konginga le fionga kama ika ipānemia ngisi o anga mingiska ai wakat konginga ngisi mingiska longo winga la tangia mai a whaapea yel whaamaunianga longo winga wa makang koe mamar va okia tato tu malolonga a voi mai fa o tato fa so ne vanga le fefi o le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei mo le fausia i no whale whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele telefoni o lua tasi valulu o 5 Petia se tu ila la tu si le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. Whaangale tutua le PacificEzy le masino February ma wawailo vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lau sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei ai se fulu whailonga mo Samoa. Mai se ina le nei whapitoa la so tofi lua se fulu maraivo February. Awa ne ngalon download le PacificEzy app i lau telefoni whawe ai ma la fwai o tupe whama moli i le nao le 5 ta la le totongi. Olo awa no fwai le direct transfer te posi sa mo yelau se leni le tātou account ma whaatino la fwai no au se leni. Uma que as fosse, salve Marfia, ai. Ei, mas é minha, ai sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Pole se koma. Se mas no ta fa chama se ta pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or ka me va ko top up por pau. Ala no ke o umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia Moli. Fa o mi sina me se fa ka sina me ya Moli manga. E fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa ova pauru me ro la ko ova yung ioi ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be alo fai le la ko pe ko munguli em kar po kala me ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai fa ngai la unga ngale al Pacific 40 mal talo fa va wai lo ya volle okay ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngale la fai kurso maka mai show de fai la ko fa la lo ya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ko ka fa va Stai lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o onanga e pei o whaataunga pili o ka o ngaluenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. Leo joy luas for minuto ntalo le tula lima tan le lima join my fo ia tanto wa reporti tau ua ya so ga ya mau hunt mai si tato tulu i Samoa ya nga ta fo ile ole to fatu vasa ya po Elvis Moli ya mai i le tato stete au le me pone au Italia ya wa fo ni so tanto talo to le vanga fo i ole fia fil tato proclame
Ai, o le aru sa ola ufa soanga i le tūlanga, tātou amata mai. I le fionga i le tamai tai wha masino le sa sau whaina. Ia, pe whatau taia foi. Le mention le sa whatau nuu vaso le jet nei. I pe mawai se tūlanga i ono peiol mai ei tua. Ia, pe whatanga mo se taimi le tū mau. Ia, le sunga Samuelo me se siona tu orue si vai. Ai ngata fo ilea o ila tau tu ali mai ila tau le fionga fai pule ai to fari of atau malama me se foi o le tamai tai alise le ngata fo ilea le sa ma tawina sa tu la i foi e sungali foi ya va ma siona faritua to foi mai la tala langa sa o ta ua tu le tu langa o le conflict of interest wa ko kikia over male lua se lautangata including matangata o lo lotu ma awai le Peace Chapel. Sao lato confirming a minga. Now, noted this. Ilingi fake pages o tangata soifu kulo la fo. Na lato fa'ai lo maya. E hifu kanga even they bring photos. Ai le whakakia ko le wailanga i le kau. I le tau whaape whaataritonga tai fo le tatou por kalame. Ai ole mea mautinoa langa o sa mosika mai ya kungu everyone know each other. E kesi e roa umama si la fia le to tele. Anyway, o le la na a mai le wha maunianga e au wai wha kasi kari kungunga e kasi. Ia le fionga le tamaita i wha masino. Ia talasa. Atoa. Ia ma le fo i olo aunga umaieiku wa inga wa mafuai o nga makua luka re mata upu o lo o anginga ngei. Ai se toi fa fo ia i tua la na i sio usa i linga me se fo i o le fisoso ni mai ni sio le atunu. Ma nisi fo i o tau ainga tu lo le fionga le sui pa le mia. E ia le keis sa fai le lua fe se furu maleono. I le vao le fionga o wa vea nei ma sui pa le mia o le tatu o tunu po le tō fate vanga tuala poni fasio le fionga le matua fa musili. Sa ia la na keis le lua fe se furu maleono. Ia i le va fa alo to i fale la fo i male le sifo le fionga i le ia sala fata ele tau fa iloinga sa ia ila le case le na se e ia fo i le fionga le tamaitai fa masino la valea io ia talasa ato i le tola ulonga mai a enga e ongo e pe valu molianga pe ia ono molianga nga fa maungia e fa msingo le io fa maungia ma whaatonu wina ai le fionga ia tuala. Inga ia kokongi se lengi e valu wafi. Aku se siku. Wa whaafaya inga ele. Ia. I wa o ia whaamsingo e mwhailango ka watuara ngana whaingofi. Ua le manuia ai le keisio le fionga ele ia tuala le whaalangilangi. Le olo avea masui pālmia le keimiringai. Ai ai la le vaenga ele itikle inga fo i le whaamsingo lea. Ina ua maua muli e ngale i unga lea. Whaasala i ngā ile fionga ia tuala. Tu lou le suafa. Ma whaatonuina i tutongi ia le valu afe ma tūlanga i levu. Sa whaile la keisi. Ai muli ane mautinoa. E iai le conflict of interest e le i whaailoa i ngā lava foi. E le fionga lava i le whaamasingon ngei. E la te lolotu. Ma le lo ia sa kula i mosala. Ioi. Ngā ke le i whaamapu e ina mai e whaelo ina. E la ke loloku ma le lo ia. Le sa whinga winga mainga ia le tū. Ia. Le fo wa vea ma sui o le kua ngai a vea ngā ma mingiska e ke minga. Pe ia o le mingiska o leo ngā sala. A tūru whafonga le tunu. Koe a pili loa e kuala. I le vaisua lea. Conflict of interest. Koe apili loa le whaamasinonga le nā. Ma muli ange. Ngā apili i peia a whai e saola o tō manatu. O le fionga le whaamasino i a le lani. O maenga. Whaale au ngā inga a koa are whai unga sa whai e kalasa. Ma fua mai. Ona. O le maua. O le whaailoa inga. E le fionga kama ika i whaamasingo. O lona le whaailoa ina. O laso o tanga nei. Va la lata. Wera pe a inga pe le a inga. Ai loloku whakasi. Saulo mare unga o le apili. No way Jose e kari a inga ko inga whai unga. Le anga sa kaunga declared va inga lea.
O tau sisila la Samoa. E se ale fa nga inga ele aku o me e fai kai milinga se fa tula tala tulo wa le nga ma fu nga le no tango o mai mo ta o le sofa o le tua o le fa singo manga sidi le a o vaenga umai o ke fa so ko i proclamen ma o fa ma ni nga i o la tala le te fai atu e fi war ka ngaka maka ko le kingo e kau mafai ka ko me ko kia ma o ka ko ai kia e wha tila mai lava tūlanga wha pia. O mea ia sa ka ko uia mua mua. O mea ia sa uia mua mua. Sa le ikari ia mua mua fo. A ole ngei lava e whai lava ngei mea. Wingalana na o lau tala. O lea sa iai whainga mua mua. Sa le wha maung yang hai le whainga kūlanga wha pia. A le wha ua toi tupu mai le vaenga wha pia. O le fesili la le fesili lo ma fo. O ko ia fo ise ami o kongo le tatou system. Tulo. It's a general question. Ele ai lava ma so fa ya kulenga o le o te tala noa I unga o fa masinonga mai unga o mea na ta auto mai na tofo. O le sa o fa so antu le so for really na tene. Ma o ta ua ile fionga ya tulo le li fa masino ya ami prosa Roma. Manga kua ia ile case o full paseng. Sa fa kaukaia Emperosa Roma. Ai na ruai alua. Na ia fa me ese markeisi lea. Onga sa ia fa ai loa inga. Longa so o kanga va la lata fa le kalesia. Pei au le fionga tamai tai fai pule ia li marimanu olofa. Na kako ui uma mai ai au wala fa pengei. Fa fekaila. Fa fekaia ile fionga ile li fa masinga. Sa ia faia le mea piko siri nga sao, which is o inga, e proven ai, ua makua pasi ala ngā oranga wha masing. Ia. Lea ngai fai e oe le fai unga mo oe lava ia, before, e ke fai le fai unga mo kanga kalau kele. O lau tala wha lau aitere le fai atu ele o tusia lo lima. Mo wha masingo, you should judge yourself first, before you judge others. O le mea sa awanga, and that's a formula kong ka oko ai. Wha masingo mua e oe, ma e sila kokoa, pe yaingi au so kanga, pe yaingi au va lalaka, kau ainga, kau koko, pe kau le wha ale wonga. Wha masingo mua e oe. A loa lau wha masingo ngā wa e sila aku, e ma e lelei se lau pasengi, o soro mea. Ioi. Ia ole ana kulou. O le tala whala wai tele al programe, le o turi au puina sesi au fesili ngu merkasi ma fau. La fa fefelanga e susu mai peke fio mai peke kala au mai fa masingo mako. A o lou la valo to I fale mauso kanga ile mfainga fa masingo. Po ole mea ea e ke vai kuro o kanga ka ke so kanga e me I folo iai. Fa fetai le fionga ya leota Raymond Schuster. Fa kai lo fionga fa masingo. Ai le kupu ngai mea. Tai fatu lo tama I take lea. Ai le kupu ngai mea felau ko inga fa pengai. Sa mawar kai mi ing, sa mawar tai mi through one of my best friend. Yo se uso fo ya kia. Sa ia vala audia mai ia o ke la ko fa ma ko kofi. Mo felo ai la finga ya o ile tulo le fionga ya leota Raymond Schuster. Ai la lango mai lo makimunga wa makua fia le langi I le mele wa ru ka faso ai wanga fa manguyanga le na mawala le bango I think was 2 years ago look fa yakwa 2 years ago nga mawala bango le mo ke puki ma ko puki le Moli Manukau male fionga fa masingo o ke rei lo se fa masingo le fionga ya leota ai pe no fa yat fa kai le kua e kukupu mai ngai mea sa maua fo ilo wa vano ai militino ai mangai ngai maua ngai kai me you know to spend time with such important and VIP people si kongo se ka ko ole aso le mako ole aso le manto ipuki mako ko o fa longo ku ile tanoa ma le fa so ale fionga fa masing sole ole manga ia
O le matua mana i o le spot on i o langa whaasoa. Kulanga o mea sa ia wa ai e whainga malo kuai. Ma mea wai ia wa ai e whainga malo fou. Ma vaenga o lana whaato whala inga ia kao kasi ei Samoa i le wha mamaruinga o le kula fongo. Mana ia. A inga ua o whalongolongo aku last month. O ia lea sa kura i mua ia Samuelu. Ilu mole. Le first time lenga whaile peyo. Ia. Sa mala kurofo e kangaka o ngatulou. O le whaasoa pengo o whaia kwede ngā kia fuangi. Sa mala ku fo erko akele whapea langa o le uso le fionga de mingiska. Le fionga de mingiska ia whaualo. Tulou ai ona ua whaailoa whaalawa ike le whaualo le laso o tanga ma le ala le pule o le tangata o lea e tua ia. Whapea lea mga kura ukeri o le kung oi ka fio lai. Ia isala ia le lewa koe whamasingo mai ia tulou. Le fionga ia leota. Ai nga o nga uma re kasi nga riku ile kula i mua. Whaase e kua ngaru e se la fionga ia leoka. E ui o te talitonu wa ia au. E le kukusa oe maro uso. Like, I'm not talking about the brothers here. Oloke, ole manatu lau tele. Oa ua ia, oa unga. E se fo, e fo yo uso. E se fo i la kou, me fia i la kou. E le whape api o pā, unga pi o pā i fua leo si o uso. E ui e whapena. A e whawhekai i le whako whala inga, le whamasingo. Whase kua ngaru. O le winga le nao le tala asiata le whai atu. E ka kau o nga e whamasingo mua e oe. O nga e saurola i e whamasingo le mamaru lau kele. E ui o iaio ko mai mau wanga waa. Pia. A ka ko whalau kele le maka upuro ki whasoa kuai. E ui ai loa ka mai e iro kusi whai a onga maro kusi pule a onga maro kusi a. Ai ke sodi ar kula fongo. A le ire pule a onga fo ile o whailo alonga i ngoa yanga ingi sauanga sa fai se kamai kai fai aonga. O kao fia mai eila oe whapea leanga o oe o fai aonga o uko mai wa e poko kele ele mawhainga e soria melea. Le hai, no. Ele immune ninga minga kako. Onga ongi kako whailonga ke kele wa iai. Yes. Whapea ngā fwere fōmai. Po le alo ko mai whaanga waa. E ke lelei i medicines, e ke lelei ya pharmacist, e ke lelei wa uma surgeon o uma ko inga mea. E ke rofa i kaura fa ingo ponga iwi ngau ima ponga iwi wale o iai wa sola ponga iwi mamango wakuru whafonga na kungu. E poto ale tautai ai le akoa i ailonga waa. Ioi. E whapenga fo ila a fionga i whamasingo ko ngaka so i fufu i le whapeo i whamasingo nga ko mai pange ka pluto penga ko mai le ioi. I le ola i whaavaungo mai rolea koe whaavau e lalang le ai. O tangata soifua o malava e kukusa o e mau. A ole winga la ukala a whaisa kupu mua e le fionga kama i kai whamasingo le media. Koe apili lea e le fionga ia kuala. Onga o so o tanga va la laka sa lo loku ai me ser ngai me o loku e lo loku fo fam singo markenge loia la ule ta ua so fo loia but I've got her name ai la ule ka ua ku e lo loku male loia le sa fai melanga ruling in favor of her client ko fai ro le apili sa male ronga apili ele kaudia nga fai unga ma fu isia a faia ele declare inga melea se uma a faia se aku se uma kwali uma e matua fa ta waina kasi danga vaenga wo fa so atu e winga le tulanga lea ile fionga tama tai fa amsino e pe yang o faia ku o kele fisilingia o fa ilonga mo to mai mo wanga va o kele fisilia I one thing e ka ko ke fisilia la wa kele pe fisilingia o fa maongi o fa ngor ngalwenga Kako uma. We may pass all the qualifications, requirements, process, me uma fapenga. We may pass all that. Al fisiring umerkas. Fa fenka ko pasian mele o le fa maongi I lau duty of care maro kofinga.
Malou anga va ai kaum fai ele. Ai loa ala e lo loku, ai loa ala e lo loku ma kulou le ara di pule fai ngofie ia, declare. Sau sesi. Sau sesi fa msingo ele onge la au va ma kuo sala fai. Ele onge fa msingo ka ku ku. Sau sesi nga kifaya. Ale ai a fai wa ilo u foi tali tonunga. O fa msingo kongu ai ka nga va ku pingi me ya pe ma wala lalo fa msingo nga district court pe ave fa msingo mo runga. Pa kung palangi. E mo le va ku ai ngi palangi fa msingo nga ia. Lau fionga tama ita ipale mia. Se fa kwa la fa sole. A o kaimi o kou kau mawhai kou ke malo, le whainga malo. Le lau koe wha mga kua koe lau fionga ma le whainga malo. E whainganga o wha mga koe la auri leanga o la auri ele o se panemia. E le mawhainga o wha mga kua koe a olo leanga o olo ele o se sui panemia. Po o nisi a senior members. Ai ole a whanga kongu le malama. E lau fionga e kama ika i panemia ma le whainga malo. A o kou kau mawhai kou ke mangu malo inga whaamasingonga. E ila kou pese nga kou pe pese ai. A le a maiangi palalangi. O kou pese nga. A le a maiangi whaamasingo palalangi. E le maua le whaamaongi. O re kua lalo mara koe whawhangu ar kau kai ai. Ma asiata. Pe maa ngai ar koe practice what you preach. O re kua lalo. Lango le ufa perkangia nga. Pe manga ia re toe whaataunu o mea sa fola ma mo iai. Nga ua kou umia le pawa. Yes. Nga ua iau tau a ao e whaakaukaia ma whaakongu fola wai. Ai sa me wale e wako i whamsingo panalangi. Le anga e so o kanga uma kanga ka uma. E whaika linga o au pā. E whaika kalare makangi. E woma mai re ko alua o pai mala whai. O ke renga kia, o kala ia au mailunga, e wo mamae le wharekua, le kausio le ala, ma le Attorney General. Ma ia onga ngā o ngai. Is this the reason why o le kwae tai le Attorney General le kaukala? O mafuanga lea. Yes. Se pe inta whai atu e le, se me orka kua kungu, ska mai mosi mosi ya. Yeah. A o le whaukuanga ma le kua lalo. Lenga o le mele sa ko alangai. Ale avaku alenga kele, alenga avaku famsingo paralangi. Le fatoa umaneia, ale fakwa umange kwa konkara ke ngai ko inga nga avaku Samoa. Now why? O le mafua anga nga fai iri merenga. Ongor ko ngau inga yo ko pale mai mfaka ngu ule mi ko ngore ku. Lenga manga ya le avaku paralangi. Kulowa, ring so kanga. Le mang so kanga. Ai ya mang so kanga. Yeah. Ele alo fa so general la uia kala ia fa la wekele everyone talks. La o fionga le famsingo sili. Yeah. E ia kala fa kala kulolo o fionga. Ai o fa so ia male. E va ku sa wa ile alo la fa so. A o tala fu e kapisa wa ile sia o ngai kapisa i kangaka. Ai le ni fa maunga ai ka ki fa longo kunga sa le ia le fionga famsingo sili le fesco rua. Kulo. Ya langa wo faya e ngai fai ese paki. Ma vai o upu ya le tala no ai. O upu ya le fa so ai makarkarang wai kanga. Ai nana o faya tu pe moi pe le moi o le anava. La wo fionga ka mai ka ipale mia o le kali le o fa fika ulia. Wa le o ko yai se fa maongi me uma mafua isea. Le ngai so koko so ivi so ango. E so o tangai fa le wo. Faukuanga ngale proklame. A wai fai alofa ku foi. E fai alofa ku foi la ufionga ka mai kai panemia. Yes, e fai alofa ku la le winga o la utala. E fai foi o lo ngau. E kausi ma fai le mea kongu. Ai fai nga ka a inga ma kau a inga. Yeah. Le anga e pala le maa, ai le pala le kala. O le kaimia e ke fai aire fai unga. Inga ia kofu iro a inga maro king or farpui pe po le me ai. Ole vanga ngar fo io e umaku e kalangoa i pe. Le ala nga. Ai le ai se me sili le ngei. Pe kalangoa i le lalolangi pe kalangoa i o inga. Ai a fa amari inga le finga ngalo le kua.
Le ase si mea ke popole. Le anga e le mawhai re kimu o ngā wha mai inga le sami. Pe o le ale la lango mai o ki munga iu ki whaarongolongo koi whafo. E le maa ngalo ai le sami. Whape ngā fo i kako vāmo, kako ainga. Ioi. Ai pe ango wha manga kuaku le kala a Yesu. O ai kongulo uso, o ai kongulo kua finge, o ai kongulo ka mamaro ki ngā. E la atoe wha manantu atu TAUTAI A'e. E kali ai ka kuaku lore le manolonga. Na o ke le lopo o join mai au kama. O le fisili lea o ke wha manga kuaku ia o kou o e whaia kongu o rea kungu ungi. O ailo uso, o ailo kuangange, o ailo whangau, o ailo makua lai karangoa Yesu. Lai karangoa merikus pa ia. O ai. Ore kali. Nga o le e whaia le whinga ngalo lo ka mao i le langi. Bawa ngā. Bawa le ngā o le uso, ma le kua whawhinge mongi. Lai karangoa merikus pa ia pe a whaika ko ke maka kau i le kua. Bawa ngā. Ioi. Leanga o ke karikongu a le sa o le whai unga i ke whaia i kaimi. Sa ka kauainga e whaia se whai unga. Whalau ke le alau karangoa. A whainga a mai e lea kua o oe e ke whaia se whai unga e ka kauanga whai se mea sao. A e le whaia o leanga sala. E le ai ma se whapea mai o se koikiki anga sala. No. O le anga ke sila fia le mea sao a e le whaia anga sala. It's a sin. E le whapea mai it's a near sin. Or it's almost a sin. Or it's a maybe. O le mea lea, it's a black and white. It's either white or black. Yan me wale ngā le ingi, o kua lalo. Le hana mafuanga wala ina le tautatala. Le ase mafuanga. Pe ua whainga kā, inga nge i meange whaapea wa afisi resi ai koso resi. Le ai. Whai le mea sao. Ai o le mea sao foi. Whether you like it or not, whai. O le kua lalo ngā prokalame. O le ale mea wa e si la fia o kou o kai. O le mea ke au ngā whai, ma le mea kau ngā whai. Whai. Awange e whaia o ngā ua musu o kuai sesi foi. Ia. Awange e whaia. O ngā ua musu o kuai sesi hawe. Na ngai mo o mia e kako ua kungu ungi kai e makau mawhewhewhe i lea kua. O le upo mongi anga ma le upo kau kingo. Paule mau kai e ua vai o koi, o kai e fia i le mane. Fia kupe. Yes. Fia i le kupe, fia i le pawa. O le kele le ngāra kai le wai. Ai keso le mafu anga fo inga e a fua inga whainga kā, o ngā wha amawalalo isi. E whainga kā, o ngā wha auru whale o lantou loto ma whina ngalo. Ua sui le kai. Walu ese mai lea nganga o lea kua mai lea, ala ua wha amanguia i lea. Whainga kā i o na karia o le merenga, ma fua ise a money and power. Pawanga. Ka fiola e a o ngi kai e le ingi kupe maua ingai mea. Ka fiola e a o ngi whainga malo whaapea ngā o le lusi hai o au mea. A e le koko ngia e le ingi kupe maua. Lipi o ka vai o koe misa ingi si mea ia. Pe koe whaia ingi kau whaunga ngai ki nganga whaia inga ma malolo. A e le ma whailava. Believe you me, e le koe fia, e le masisi. Ngā le umao singa au kausanga skasi. Boy! A fua isea. Sa o kara le sainga. Kele me lusi. Kele me lusi. Lei me sau. Ai mafua umanga kausingi yo le melea. Lua. Kupe maripawa. Lare pawa. A mga o ai whaamoku resi whaamoku. A mga o ai kiri resi kiri. A mga o ai nganga resi nganga. A mga o ai. Ore mea ngā. Ngā kongua. Vai ka kou re kele o ia mau mea o kika. Ia le o saurunga resi. Le o saurunga resi. Lesi kusi renga le mai le. World Bank. Luas furu milionga renga le ngā ku fesiri ai la vai kau. A o mingiska.
le sui mai ia mākou o le vaisingango mua ia sau, a o vea mingska, fesiri luas fu milionga ngā fu mele se mea pala, a le wa se fesa irunga. E lea ia se mea e ngā kia. E au ngā fo i konga fiki, a e le umi. Kako sirisila o kou Samoa matou vaavai. Ngai ngisi ngā vaenga, la tatotu malolonga. E lole o mafuta mai ia, tatou kama fai news. Ia, e wha au wau e fori kako ua. Mai ngole. Whaso. Au nei motu ngā awhanga le ia inge. Ngai moku ngā awhanga. Ai se hawa le tali mai ei kako whai ngā mālor kai kai. Iyo, ai se hawa le ngana mai ei le fionga sui pāle mia ia. Ai se hawa le whai ingi kako press release samasani o na whai a fia fio aso lulu kai kasi. Se kau sau ngā mai ngai vaenga ia. Iyo. Ke manga kua tulo, ke manga kua kala ko inga ya fuenga fa mai salu la lofu. Lengo upule mala mai o matua mto ina. A manga o ngai ko inga salu le fali. Matua fo il fa fonga la ka koro le marolonga. A manga o ngai salu. Ele manga o nga o sisi runga le sa le fala tulo le fala. Ai salu la lo le ai. Fa mai kala ko inga maro makua. Si irunga kaka. Salu esela ia leo menga ko utu. O le ara mafuanga. Awange i mau ngi mea i lalo le fala. O le kele i o le faa. Ioi. O le kele i o nga faa ko fala inga i lalo nga. E ranga iei kai me salu wa i kamaiki ia i le fali. Ka ngofi salu le pefu ma salu le okoka i lalo le fala. Le ma wai fo i kala. Oi paralangi mai don't sweep it under the carpet. Au Samoa, au le salua le pefu i lalo le fala. Si i malele lunga, sasa, pou. Ele ngaka ko uru ai le lea ese. Mafua isea. Leanga o le fala ese e iei kama ma ainga ma lako kama. Ai pola pui ele launga ku ngom pule mfale polu. E mamala. Mafua isea, leanga o le fala e famai o le fala se o kuia anga. Ioi, o le fala mole o le mali e koa. Ia mare ke le o le maufala. So le whainga malo. Awar sa lua ilalo le fala. Awar sa lua langa ke uko e pefu muli mai mamai ei. Anga ua spread le koviki kai minga i male meo le wha mai le msau le pefu. Se ma le runga le fala e makua sasa. Ai la ia ko ulu enga. E unga ko ulu e mangai senge mangai siriva ngai mau meo papalau fala. Tatotu manolonga afoi mai. Ia. Fafilo i tantou le uso. Ia se fai mengis kaku kala oko. Ia ne vanga fiafi. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sa ma whare titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o 5 Pete se tu ila na tu si le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre.
Market space. Sao foi marfia? Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka puka la meri e ko viri mai. Moli suka ma. Si mas no tal for have travel si top. Oh. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke wo umra nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, Moli. Fa'awa mo singa mea si maka singa mea yo Moli ko mga. Ya fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguri am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga le Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show le fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo whaafaingo fia i nei nisi o nanga i pe o whaataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo wha o ngā ina ai le taha lofa voucher. Tai bula wanti lea ua se fulu minuto te nei le tu la lima le tau tua wha ua wala Blue TV. Ma sot por kalab o tau te ia e le vaga le fiafio te fia whailo atu. O le o mātou whaatasi fo i ma le tātou au vaa. Ia, o le au vaa masani lava fo i. Ia, mai sio tātou tunu i Samoa. Ia, le urupo o au le lei malo na sei lalo le whaleo. Ia, a o se sui fo i o le tātou wa Blue TV ma le tau te ia e. Ia, songa fua te itasi a wane e tātou talo toto. Ia, sunga ia mau hunt. Ia, whapea fo i la. Ia, le au vaa mai au se tālia re kenkalu. Ia, le tō whātui vasa Elvis Moli. Ia, ua matua au le lei mai o la sei le lei vanga o le. Via vi whatalo whātu le lua vase lua. Ia, pe tātou amata mai ai Samoa na tātou wafele a tātou whele leile au se tālia ma nganga whaalo alo. Ia, whawhero ia tu deitu la fiafi. Lea ua te alai titi lima i Samoa nei a siata, po la tō whārwai malai, la tō whārwho i whonga le, tātou porkalame matango fie, ua le ai se vai panoa le lalo langi, i leo maua mai e tātou porkalame o TAUTAI A'E. Pe ona wha lau i loa mai fo i lunga le ala ata o TV, o le Blue TV, a ngata i lea, whawhero ia tu fo i le mano, tātou wompa anga o whain mafta mai, io, a ngata fo i lea, ia o kako sponsors masani, pe ona lango ina nei fa moi a felo ia tu mai Samoa nei tu lango le tau Samoa nei i ia le ali o matango fiere tu lango le tau i Samoa nei sato atu no io te lo e tau fai tu sai tatou o ro tau fai tu sa tatou fa manuanga lo tatou mtai siri ia pe o si tu langa na nei va nga le fiafia sata fa felo ia tu le mamalo le tu fai fata si mai tatou proclame Alo whaptai, ia, tui wasa, a bai le nai tulangi. Ia. Sa ngai ngai lau tau wha siata. Ia, o lo manuia la vai le alofa malanga leo tatu tapau siri mai rangi. Ia o te loa siri an manguia ngai ngai a oi. Ma oi ngā warua koi mea uma mea whiorolo ma mea le whiorolo. Ia whatalo whatu lau tau wha siata. Ia oi la wal whatono tatu li tio Blue TV ma TAUTAI A'E. E whapea fwisi o tau au whai ngā luenga manu i nā au kirani ai le ngata fwoi lea. Ia ele tua lava lo fi whatalo wha e au whai ngā luenga toa lea tua o la tau tapua ia o tatou whaiva. Ia o le longolongo atu lea o le tala lei ia tu e fia o le nei laro langi. Ma loro sai fo manuia ia o tau ia o tama whaasau ma langi ia o wharupenga o le tala lei le tua. Ma loro sai fua ma loro o tau tapua ina. Na o tau turu vai rao marpo, ia wase manuia mo tato atu. Ia o se whatalo whapupu le nei vai ngore aso, ia e whawhelo e tuai, e mamanu marpa ia o tato atu, ia maisi o tato paanga mau o ainga, ia o whapena, ona mai mo mai nei vai ngore aso, talo wha lava, o Mr. Moli le nei.
Ia, tau fai whaatūri mai leanga le lei o le tua. O leu ke kau vai aku mau. O le vai aso le na te neina ma na ufai atua i o tua o tua atua o e pei wa mamalu mai pei o lai ki ri langi. A le ala wa vai sa o aku le tūlanga o le tauso. E pei se tangata lai tau tala mai i lunga sa o le langi. O rasa au kau vai aku i kuoru. Pe wa matana tau mou atu ia fu. Pe wa afa mai lunga kingo le lau ele afa atu. O rasa au tau vai atu ia i le tauso i atu i vasa. Pastai asiat. Me kongu le ka or kanga lai o po a ngedo redi. Eoi. Me kongu le ka or kaka soi fu ala o bo fusi. Me le ka or kanga le leile tu i vasa. Eoi. O kera o ilo le ya kula wa nga pe ilo mai fori ngo mengi wangi. Nga fa mau ki ngo iro sa kala ado ngo la kala. Ka kera o ilo le ya wa ye fo angeru papa ere alva ngar fin. Nge yo ka se fa pe angeru le. Me fa ka ye. Baba ya sole. E sa o o ka wonga le ilo ko inga sole le. Ile kuranga fu le PMP fa malu mele ba malu yo ngakua. O kuranga va ai ya kangia. O kanga ka la ye fa mangu ya. Yo. O le mele yo ke vai ku. Yo ka ke ai mare sela tu i vasa wa pe o le pa wa me sa mai ka winga ya tu i vasa i iska ko kora. E haru wa ya ko sela ko i. Ale wa ya ku pe wa fa malu mai le malu le ku. Ya kalo sia al malu ka ko ri fa o le supervis. Ai le anga fa malu i fo. Langa le pe ngo fa ya pe ye fo ya ngeru pa ya. E of papa ya ale ri o le la lang i male anga fa lo asiata. Ya. Ai le ia anga tonu manu o fisiri mo tu vasa o le ale tu langa le o feor vani mo nimo po fonga le te mafuta mo ye le taimi ama ua. Ia fa tai mo fisiri. Ia no fa no longo to i le uso ya mauhan. Ia fa pe ia fo ia angi papa ia ti apolo. Ia lo pumoni lava ia. Ia na umalona faule ia le mal mea uma fauro ma. Ia fa mai le tua o le langi ngai o tua tui vasa. O le langi na o lo fatatali mo oi. Na oi al tangata sa o to por kalame le ia nei. Ia. O le mela na ia fa maruru atu. Iro ia lo ke fiu au kilo loi mo le lisi. Ia le ai o kia ko loi ngo ngalo ungo ai. Longa fiku mai o sa o tu fongo kwa ia o lua ai mawa. E mawa o lua kwa ia. Ole tangata muri a sa uva ai to inga ula lea mau. Ia. Fa sa mai au pe sa o kau mamake pe o tau fa hau tu pou mua. Pe sa le ko inga le ula le la e mai le to fatu vasa po Elvis. O e kau makau. Ioi. A foi wa foi nga ia isi ia le wa foi ma ko kala anga mengi o inga. E ia isi ku ko le yo e ka ko su. Le la ka wa ko lo kilo la uya so nga fa ka su e foi le kala anga le la lo lang. E le ku nga ka o e ngo ya king ka fik. King ale o king ka fik e le ula le o king ko mo. Ioi. Kai sei fa sa o me o seta sei ka ko sai iri. Le ya nga kalitu i basa. Wa o ia la ula ma le i alu ka ko por kala avi fonga e wa le lope kau ya king ka fiki ya tui basa pe kau ya king to moi yo malanga fa lo ya ere tari tui basa pau ya king ro ke lo king ka moi pau ya la foto pe tui basa o le una la inga kupu ya moi la vale sa wanga asiata ya o le mai ngai o le ka alo foi le atonga le ka alo ki palang le tata alo lo male au le amato nei meponi tata sai di la la ki le atonga se tanga tsa faya o nga vole le faya le la pepe a ma wo se pe ye le ala no ma wanya no apalai la ye le mo wanya le kulanga le ai ke wo mare le kamisanga champingi konga ai champingi le yo la pe faya o nga yang ngala le nga fo ai fa pikoi do re ela ki tonga le ula le nei fa me ula nei o le ula king toa ele se king tamo e king toa do po se selo sa pe langa ele se king tamo o king tamo ta ta fo le la toa pa ule i ar king toa ta fo le o mala toa tu one na ya one man army ya pe pa manga le ula fa lo te lava o ya le la ua forsi e malai le la to fa malulu atu la
E o ke longa la mau pe mau tu atu ra tangata le tau a. Pe kau mau ku akura ia le. Ia king kafi ioe. Ia hoi ka maiki so le man me wo ye fa kai da ga fa ya o man me wo ye so me no mai sa fa nga wo or Pacifico fix se furu. A le ngo ka ola mai rumar kasiva. Pero kasiva iba se furu era was fa nga. Io. O mama o le me so ka maiki ro ka usanga ngo ka ola mai ma da ga fa lo le tura ka. A foi ole va kule roa va sero. A foi ole tanga kale nga kintoa. Lenga e le pese foi le lenga kua ko o ia wala imangisi. Ai pa ro mala ala. Ia walanga e, o le la wo toi ma langa le ko o mi akura o laptop. O le ana sa walanga e uso la king toa ma king oso. Ioi. King toa ma king oso. A le la ke vai ku ngana le yo fa mingo oso ma le atoa ku sai le vai. Oso ma le atoa, ma wai le o ingor ma sanga le. Oso ma toa. Ioi. A ku sa ku fa kasing oso ma le akoa amau. Wow. Ya, mo vai lu pe ko esa mo. Pa mai foi só fa makai o David tua. Tortai. A fa mai le ma le sa nga tortai. O fa tonu ina ni tata o pule ya fui maono nai. A mata lo tatu kalam. Ya. Te va tai tu ma faltaro vatu de no vaseiro. Okay, vai a koe ve lang kako news. Ya, le wa tapena mai fo yele. Sunga ya kento ale nei vanga fo ra fiafi. Ora mele ka mari mawe se nga saule si kai mi o weng. Ya ale. Ale vo wa sawa kento. Ya, amata mai kento la ta to atu me pone. Ya, ona tawurunga mai le Samoa marenga fa lolo. Ya, five time o manoa. Yo nisi foi ni ona tala I mea sa tupu. Ia mea o lo tupu pea. Il nei vai tau I te tonu o sio matua tunu nei o au se talia. O le tala mai sini. O lua vai aso talo na maliu se ali iskula ki tonu. O se fale kalapu I te tonu o le city o Sydney au se talia. Ma o le ali I ua fai loa mai leo. O se tangata mai la tunu o Saudi Arabia. O le mafuana na o mai nei tangata I tonu au se talia. Na sawe fia kuleni. Ia maonga faami ia por fita. E taiane na mawaso na vanoa e part-time my school aki kongo kalapu. O nga elelei king or kamanoa. A le pola le uru vestelwa ia na 2.7 vesi kongo le kalapu. I kongo King Cross. Ia mawaso fa ia elo inisio o kengi si uso lea. Ia ma fa o le maliu maleoti ia teia. Ina o fa iloa mai se tulo wa tu ia la woria le ulu. O sia skula ki le po ia mamali wa iloa le skula ki lea wa fa iloa mai nei la e leo ia le mata upu lea ia o lea wa fa iloa atu I le aingo so lea I Saudi Arabia ia le maliu ma wa mai le mana onga le ainga e toi avatu le latu tangata I o le latu tunu ia makauria foi la kungu le Saudi Arabia ia kiri loa po sia kungu siri milo ngea pe le ko nga kungu fa pe o kama sasa o kama ia pekta yane la ia leo fai lo mai o le ala to avelon tino maliu I o Saudi Arabia ona le mana onga o sio lato ainga o le taunu fa mo o sio tangata sawe koleni fa ami ia ona o le oso fu nei skula ki ia an saulava o ia fai la na pata upun sawai ia tonu fa pe nei lava o lo safe lama federal wa le sia ta totala mai le nu le Newcastle. O fala wiloa mai le aso tofi kia nei ere TV iwa. O lea ua mawaina nei tino maariri o la wari e tau rua le saso e tusa marvaiato. O se tamai a aia la talata Newcastle. Lea sa no nofo le nei a wali. Ma ua whailoa mai e whaapea. O lea wali nei o se unga ali tama. Lea na wha oli mai ai se leo. Tangata na Constable Bow Conderies. Ia nga o sao e siri. Fale onga ngi mea ya waku apa wal mea ya mawa po mawa first name on countries o le ali leo lea na ia ta fana ina nei ali e to alua
mamali li wai ia le sa su nei a wali pe serva yaso leo fai lo mai le TV vai le report ia leo ia leo mau tino ma li liu ia le ala e masalomia oni wala au fasaina le mafua anga le nei fale velavi ma e folinga mai e masani mala wali e toto e masani leo le ina tamaia e masani fa ina tamaia ile leo le ia pe taiane na e lo fa ma oti mai se mo le maua leo ai pe o lo masalomia o le aisa fasaina le mafua anga nei fale velavi o ta fana e leo nei ali e tolua sa fa ia fa tino so tula fono lea ele leo ala e off malanga tiuri lo no ngoinga e o fainga lenga taimi lea la o manga wa le fale ia lenga fai tulanga ngei a ya lo fai lo mai o se ali leo sinia i tonu lava o le ai o Newcastle ia wa esera lo le olanga le wa ia o chosuenga leo ngei ia ele mia ai maua tata ele pesia tata tunu Samoa sawa lo tala tu fono fo ano ia e maua ai tua ia tato se e mal tato tala lon tolu i New South Wales wa tafia ne le ofisa leo li tangata se to ono e fainga luenga i tonu o matanga luenga o le feaveina o oloa ele ave i fafo o loa Australia ma le au mai o loa ese mai fafo i to tonu Australia e tai na mawaina se container ia ni a pusa sikaleti e tusa ma le miliona le faino ne pusa sikaleti a le liu le tupe fa Australia pe ona failo mai e leo e silia ma le 5 miliona tala e tupe Australia e maua ka kungi ngei ma pusa sikaleti ngei e miliona a wa failo mai foi na au mai fana na i tonu o loa ia au mai tonu Australia e tai ia le so e na le container ma maua loa nei pusa sikaleti ia le ala Moli nei la vaenga le tono e fainga luenga i tonu o matanga luenga lea o le feaveina lea o loa i fafo ma te tonu Australia ua tawhia ne leo i mawhai yeso enga nei tangata te tono lono winga ua levo na whai nei tangata le mea au lea fato a maua lava lea o le au tuoli lea ia e te tau o na matua ave e whaafale pui ia tawhia ai lea sori tu la fono e le mana o mia tatou tala lona wha wa whailoa mai e le ai o Blacktown le maliwa yo se pepe e valu masina le matua ma ua whailoa mai o le nei pepe o se pepe a sio ngali e o mai i Afrika i saute e po South Africa e o mai e le nei ngali ma le la pepe mina ua le levo na mai a o na ola sitinale ana mai le au se talia ma mai la pepe ai mali wailo na valu masina i le fale mai i Blacktown ea ai whailoa mai le mai o le pepe o le misela lona winga e whaatata mai o koe laka mai fo e kama leo misela o le fautuanga na mai le ofisa fale mai ma le soifua maloloina ia i tātou o mātua e te tau o na tausia le lei ma vavai le no fuanga e no foi tamaiti la eti ma pepe ina ia tau ma mau mari vaenga e mawai wha mai whailoa mai foi e le te tau o na ai whaatasi ia ni mea i tata matua ma pepe nei e o lo iai lava mea ai o matapina ina ni atunu awana i whanau la iti lesi mea no smoke near the baby e le te tau no lan sikaleti ponta paa e la talata i le mea o lo iai le pepe o lesi tulanga u whailoa mai e le te tau o na te taina whaatasi lava lava o tamaiti la iti ma pepe ma lava lava o tangata mātutua o nai whautuanga le nao lewa au mai e le ofisa saifua maloloina ma whare mai ina ia aua nei toi sau sesi tamaititi o maliu i le nei lava mai le anga ma le sawa e tamaitai le nei o misela tātou tala lona 5 o tātou supa o la fonga o tupa tangata whaingaluenga a matalon tipi lau supa ea ua whailoa mai le Inland Revenue ia ma la touma o le official member o le supa wa
le o le ni tupe tulu ia tangata whainga luenga ia la tau la punga tipi. O na o le mafuanga, ina o saure COVID le lua afe ma le lua se fulu. O ina na tau fia ele tele o ngā luenga tangata i au se tāria. E o ina tangata whai pisinisi, ua tele tapunia la tau pisinisi. Lena mai alo i elfa tananga le malo, ua mawhai, o na tala i tua supa tangata, mai a se tema i le lua afe, lua se fulu. E o la matanga o le lua afe ma le lua se fulu maratasi, mana tua foi mo sila fia, o le taimi lea. Na ele ngata ina tatala le talanga o lau supa. Ai una fatulanga ina e au se fulu afe ma si o lau supa. E mawhai o ngakala i kua. Whalua e ka iongo masinga e vai, ma koe mawhai koe kala le si au se fulu afe. O ngā orka mawhai e fiso soangi, i le kele o kangaka o kao fia la kunga luenga kaimi ar koviki, ia mani mawhakianga ngai e kangaka i kaimi. O lea ngai e iloa le ai inga nel malo, o lea kakala i kua ia vaenga o kupengi o supa, e fiso soangi i tangata Australia whai ngā luenga, e ta iane lao leo mo whailoa mai, e tolu milionga na whai ngā tangata Australia, kala la ko supa e lea vai taimi, na o mai eira manuia lea, ia ai whalua vai kala. No inga kala ya se tema po ke tapa, fai kaudo le so le siongo masinga, ko e apalai lunga le online le sia u supa, e se furu afe. Sa ba fai o kala i uma ka ka fai ngaluenga, o fa malolo inga ila ko mai ngaluenga nga vai kaimi. Pa kaudia vor kaimi lea. La ai kia ka ka fai ngaluenga mai pisingisi. Sa fa kanga o ka kala, o nga ko vaenga ka fa kau, e mama o meo fo mai, mama o meo o seifua safety mar se fo manoro inga na vai tau ya ai over i le fittest full mo tupu pasenge o kangaka na makua i malo lo mai ngaruenga na vai kaimi le langa o mai fa mangianga le malo kala ku peka yangi le o fai lo mai le mempa o le supa o le ai kupe kuluia ngai kangaka kaimi ngai ya la ko la fonga o la ko tax tie kipi mai la to tongi o le fanoroanga na le o yai wale to maua tata whainga luenga ni tupe tului ia la to tupe fa putunga tupe ia wala to supa o ta waso la ni fese koviki whainkaan kara la supa se va ngā wai uma malaunga luenga ai e ku ua la ku Oscaria e ke whai malanga no e whakwe kere koe foi mai ka ngarong kara la supa pe kai o kaimilea e rei kuria ngā ia inga ka ofi mastapo mai ia inga ngā soska ka whainga luenga marolo kara la supa pingi fa lua siang mea alu lok ta to tap pela ka ku Samoa pingi fa lu ele umar kur masinga ai ko lele ak mersia palai ilunga online le la wo mar kamingi i wo le ku pe kului ya por ka ku kala nga mai au se karia i ne ya so ngai mangu i ka ku kaimi ai ai sia kala le fa o ma ko au new sila sunga mau ola sang nasi nga no lokku mai ma ku faila ku si mar fa tuang fai malanga ku Samoa ka ngu mai vai aso kia ngai ai ke wo se me ku pur malanga si vai nga le nga o vai fo mai wo kinga inga si tina le fa tu ma ko felo kus o vai special respect nga ai vai moso me special bo le ma ko wa kam kana le tina le nga o vai ai le specialist o nga maka o fula mo nga vai bo long kingo o fula Samoa ai por ngamu ia mangkula va pengar ka o lo vai mai lor kala vai specialist e o le far kala vai e kala mai nga vai a wale ngase lea e kuru ia yo nga makai u fula kala kinga nga ku fa wow au masion ke le kiki kuru yo nga makapeka yange nga makua fa longo inga le umar kurmingu ke o vela nga yo nga fonga o mangeso o fa solo nga kinga ma wa kiri fula a keinga o kinga inga a sau lor ka senger ka songa stinarea e a kamai de kenge fainga nga le pia ma fai ka wa kule le vai le nga mai ku fa kala vai ele se vai kuru ye maka o le vai kuru ye kalinga a le kuru ye maka stinarea o le mena ne ma se fai masia ki foka ko ke misi boka ko fa kala vai wa ya ale ka ngalanga ko fenga ngar sar pe alwa ya bo ile bole fenga ngar ka qualify ile swing of ila auma ma fenga me ke ya le fa mai ka mai o fa solo ku vai ya ngai ka alwa ko le vai kurima ya wala
va ngeo se vai foi le fa mai o le vai kale va ko ingu va ku le vai ku ka ringa ingu o kai le fa le ko mula o ya ye o man ko ai lo sia vo le supu e mo foi vai me ngari mo ko ku vai lo ma yo lo ulu mo lo ku mo lo ki ai ma ka wi ma sia vo la le ka o mo le ngoa ke vo ai ma su e o ya sia vo e pu supu ai ke nga o fa ke ya ri so ya sa ri nga o nga se pouco a marca la sia vo kia tone ke no ai tone ma ta un dia le va de le ton no vo mai a mo to tone ko ya ai vai no wan wa to no ulu mo lo tua ai wa te ya le fe ulai vo lo muni ya ulanga nga ya ngai news nga o nge ya so o ngai mang lo ka ko kaimi ya ai o ke loa o la fa kelen ka ko news mai Samoa wa lo fia kuria ko ma ko fa fo ya ngi mea o ku kupu Samoa ni mea le e mangi mea o makwa siri le overlap kua ya faftai lava molo wa vanoa e a waka uma whaasala lau whai news. E mea waka unga su e mai mala wispure whaasala whaakasi o ruari. Mori whamalo, ia, mori whamalo man whaftai. Ia ranga o kalai supu e re se kala a Mr. Molai wha makala re supu. Mano whaftai tele, mana ia le tele o na inisio tatou o tonga. Ma se foi me tupu ina i Australia me pone manisi lava fo yo se tete si o tatou wa ia kasiro ka ko ainga Australia e oi o le tele o tama whanau sa iringa malo o tatou o tunu ai mo le silafia e le leanga mangingo o vai sua lea mo o tau i Australia maybe e lea o ngā mo o kou news ngai langa o ngai kou ke silafia ai awange ingalo o le ango fale o le porokalame le nei. Ia iloa ai e mākou, iloa mai e Samoa, iloa mai e Amerika, iloa mai e Hawaii, mangisi ka whaolalangi. Mea ngai kupu ia ukou. Ioe, ina ia whamangingo i fo i moroko ake le fo i ka whausoro mai ma kau mo whai whaaleanga mea soro i lungo le porokalame me whapea mai o isi news ma isi tūlanga o mea wa levanga ke a uma tūlanga whapena. E lei se popole le ngā tūlanga. Ai le i whaia fo i mori sirafia o kou Australia, e le le whamanino lo tango i whamanino atu vaenga lea. Maybe e lea o ngā mo o kou. Ia langa la koe o ngā kou keiloa mea ngai kupu ia autou. A ore whako whala inga ngā whaia i le vaenga lea. Ia mako whai ka kala haku mako i mea ngai kupu i ngā. Ai le o leo mai fua o kou ia mako o mai whai mai o niusia wā, we don't care. To be completely honest. Ai o lea ngai o le tautua, are, whapenga fo ia mātou, maybe o niusi o ke wakua. E lea o ngā mō mākou niusila langa lailua umanga o ngā pā o le meila lo le lau mua i loa umai niusila a koa. Ai au ngā mō o kou ngai Australia, e au ngā mō isi ka ngaka lai le o sila fia, whapenga fo i Samoa. Maybe ele fia whaafonga Samoa makulanga isi aka ngaka i Samoa. A ore makua ngoa i o tangata i e whafo. Lai fia, sira fia, o leo nganga o programe ngai. Al mea leo ka kou ele piki aro fo, yo ele aunga ke ia leo e kau na e tau mawhaifuala, ia lea e tau, iyo e wha lea nga ina le tau tina o le sitangata me tūlanga whapena. Ai whafteitele lava, ia ele tō whatu i wasa, maa ngai ia ke aua ia. E fou uma me ia ngā uwhaarongolongo koe, ka iro ai le whaafonga le tunu, maa ngai ia kele. Mana ia io nai vaisua ia. Lenga e kusa fo i poongi news. Ai le isa ungoa watu lewa noa sunga mau. E kusa fo i poongi news mo ka ngaka papai. Ngā kukupu ai. Ai o le songa e awa o mai kako. O le ase le songa mo ka ngaka Samoa. O le songa a whainga e ka whao aku a weki fiaru fu e whaariro malo i wharkalapu ai paunga le membawa. O le umore ngā elele mai longo fo ai ave o avaku e piko i lalo kurou. Wa ave o le pusa uriudi. Paila le tāua i o le songa. E whapenga e whekala i o tangata poto e whetala i. O le ase le songa i ke fua whapea mai le sikanga kai ia. Ia, o le ase se kakou me maua mai ia. O le songa ngā mo kakou. E le whaia i sou kingo, e le whaia i sou wāmare malosi. A whapea o Samoa sa e whaongare malosi o e ke savari lo le makeki kulolo uma mai fuifo ka ngaka. Aia e sau ia kungu i whafo. Kuloua.
ska mai par ka mai fangale ioi ska mai pa fu ile ka mai fangale sainga mar korea ki ale o fu uma atur fa fonga mawala turu ai ol fa ka uanga ol vai ngol tato programa ni vanga fefi ya lau sunga mau la foto ina disi fo yo vai nga mo tato turu tai a siapa ai o ke le se e kula i kako kala ko mai Samoa se o le pe ma fau waile ile wole a Mr. Moli ko Elvis Moli la ga isu pura le abelo ma fau do fasida ngi in makwai ei ya ko inga le Mr. Moli le ga be ma ku o le singo ei o fau ra fau kaser ngu la be ka wa o fau kaser ngu le asia o so ngi sai ngo o poko ke ngu o fai de fongo ngu poko se sa ili ko fe yer ko fa la sai ngo la fai ngo le pa ya o wala o si ko inga a foi ke le lang fa longo ke o se wa pe ya ko inga la Mr. ya la o fa solo ya fa dinga manatu le ale a foi ngi la o fai upu foi ale la fa se sa ili ko le sai ngo la fai ngo le pa fa ku mo le si makai matua foi le o le la fa ya o lo manatu le lenga fai ngor ka ko va tango ile mua longo winga nga o le mua le me le la o ya le ba nga ya kele le ngo ma nga ya kele le ngo fa solo la ya ke o boli li fa ile fina ngalo batai de ma nga ya kele le ngo tango le mua e va ya la makayo le ngo ele o hango Mexico inga wa fo ye e pere anga la fa longo ar por ngo e sidi ro ye makayo ngo so la ele me wa ile sa wa ma yai po la sai ngo le mor ka ko va se oe po le fo nga me ke ba fau yai a fa me ko inga la sa nga se ko fa le ke le mai se ka ma ki fa mole so ya ko so sok lo le yo si makai ngala ka yai la fa mai po la so fina ngalo le ngor ka ole or ka ko va le wo manga e ke finga ngalo ile ngore wo i tango le mua e fa ku lo ye finga ngalo ko inga ma ku la pe ya ko inga la Mr. Mo fa mai sei ngo inga manga ya sei ngo inga manga ya sila fo yo ko ka ko wa ngai la ko nga ka ko le mua o le ala me la ka ko kango ya ta fa pe ko nga ka ke mu yo lo winga la nga ka inga sa nga ko ai ke fa lo ngo wi ma ka yo pa pe wo de ai le ki o ho ya ku yer ku o ko fa la ya ka lo sia ai lo ka ko ele ma dius ko inga da pe ya ko inga ko nga le ye ke lo asiaka masuye inga le ngor ba e wa do pa mer ngu ka ngo le mo a fa mer ku or ngu ka ko wakula ka ko muri ko o le ala le bela ka ko ka ngo ya pio le nga ngi ya fia siata ai fa fetai mo leva no fa euro o ma fai fo na maua mai lalo falio o samo nei e ba ko nga ka ko kala o ko ni meo lo kupu se ka ko wakungu ai mai se lo fia fa fonga mai o to lo sa ili manuia ya tunu mamau wase manuia ta to tunu samo nei awange o ko mangaku nga ko ainga ngai manguia ko sa ili nga manguia o lo sila fonga le tua ma ke ka ukingo o ke re fale anga fu ifai nga malo talwai ma mangi fai nga malo ko nga o ke ka ukingo fa kwa ulangonga le o ke leo lo ko sa o mai fai nga malo fo nge bo ye wa fa longo ile le upura ile sao o ko lo ala papa nga ya ro ma ku pa ayanga o ka ainga le o ka ainga lai fa fo le nga mai lo ka ainga ayanga kai ko lo ka ainga ku pele la fo mai fa ai ke wo mai fai nga malo ngen ko fiere kwa e fa to le tu sa motas o mai mare la ko fa mamna manga le so ele nga ka nga ile po or ku pele la fo mai lo ainga mai fa a lo o nga ile I fai ngo fo fanga lo ma mau le malo male ki nga ka ko ku o mele morera nga fa aftai ya ke o ko lava lo ma fuka mai ku ma mau o lo ko wanga le leima ku ra flaf ku pe mai nga yo ko ainga sa mo ele nga ka nga yo ko ainga ya nga yo ko selengi fo yo lo mai mo fa be lave ma so se vai ya ar ku langa ke le sao mar ke le ka wo ku selengi mo le aki nga ainga ka mau ainga so ka ko ku isa mo nge ya ala ka ko kala me fa solo inai tala o ma fai on tu fa sia mai la lo faleo a war fa fon angan malo le tunu inai tinam tama ma tu lo fa fon ta kwa inai fa fe nga mo la tu fa tu ma so se sa mo la vo fie ka ko program ya le ba ka wa o fo nga la fa yo na ko fa mai mo ngi fa mo ya la ka ko amaka jos fa ingan tangan wengo malo na ye la va yaso yo
le kolu vaenga kasi le so ala so lulu le va son te le nga le sfa ai kolu vaenga sa fa pe o ye sfa inga al tanga yo maka fia ma ye ngisi o la ko ya mam fa ye mo ya yo mo o ma ole mo a fon gol me o le sfa inga le nga ya la fu sa fa pe o mo wale ma fo isa fa kalamba ma fo isa ya mo wai ma marijuana yo pai po utensils fo ye fa ngai a wale ulang o isa yo ya maka fia ma ye le se kauda le korsu por kau sanga ora fio ango sina monga mo vai mosu ya mare korsu por kau sanga kauda le mai siu niu mala fu yo ya ole kulanga ila kai ka vai i kulanga ole wa maka nga oso wa be sa ye kasi le se reida le aso ar kulanga le wo sole ele ya abasa ko paki nga sole se ka ko vi ya vol maka nga ole ile foi nga wenga ma nga ya le fakti nga nga foi ole kai foi ntanga wenga ku sai foi mali wala men e ka nga kafi se marka ko ke le ka le fa ingo ka ko tulanga me ka wala fa sai nga ele nga ka le aisa al marijuana ya la wo ka fiera wo yang mo ma ya fu ole os fa inga nga adu tula ele ole os fa inga nga adu tula ele sa ma wai aisa ma fu nga o so os fa inga ale officiale faleata le poure faleata i tula ele o nga sali pokiang mo sa wanga ko ai longo winga o le afianga le wo ye ka ku ainga i me ka fala fa sai o sa wanga le nga ma fu ai do ma li pokia ma sa wai ai sa wai nga wenga ale officiale lo i faleata ma wai ya lo ma wai fala fa sai ngole aisa marijuana fo ya ma me ku langa o le fale le kula ele o se fale fo ele o mo me fale ko pong i se fale rent fo ya langa ba nga wai ya nga ri pokia aisa wanga ya ma wai lo ku langa aisa me fa ya le li mo ya kursu kasi kausa ama wa mai e kala vo wala wadi e nga lu le men o i ya la fo kursu por kausa ma kursu bat o i tula ele kursu kasi kausa fasto uta ya ma fale asi ya se va ai lai e ku langa le wai ka ku le i me ka wai ya ko ai lo ma los fa inga le nga lu le i le market fu le nga ma pe nga ma wa o fo inga ko ya ka ko le market fu le ila fo la mai mo me ai sai lunga la i lunga la vo e fa ka wai se va ye le me wo ye ku langa le o fa la fa sa inga nge ai sai so ka ko le wa o la vai go fa nga kum mo ka o le afianga o me fa pegi langa aka ko va ai nge me lo kupu mai ku lo ko la lampa pa o nga kupu ve vesio me ni fa nga la umalos ke ya o le menga le nga ko lo ka fa ka va inga ia kafi e se nge fala nge me fala fa sa inga mai ko se ko ai mai sa le wo o no fa fa kere pe ma ki fo le lan ka tia mai se ka le ama ma fa i mo ya o le kulanga le la ya la ka wo o ko fo ko le fa i vesi ma on kula e mai fa nga la umalos wa le se va se os fa inga le wa mo me o ka mo me o la umalos fa ila ya wa fa i vesi ala va nga yo lo winga ke le ala fianga mo da ku lo kele yo kulanga le aso exportación mati le wa o le fo kula ye la wodi amor kai mo o lo ka fiela lo va nga le kai mingi yo mo dianga va pengi ya mo dianga ngi le lo se ko nga mo dianga la ya ka ke fia ile le ka ka fia pe o ar fa un ka usanga wa ko mar ka usang po ka o mo dianga ka fia ngai lai yo ya o le kulanga e pe o nga ye mo dianga possession of narcotics ya man mo possession of utensils ko ye fa nga mo le ulai ngol ai sa ya markele o ka os fa inga ya sama wa mali pota malo kele ya mo me kele phone iPad mo me electronics fo inga le la wa va kon tanga ben ko o e yai kang la nga fa au le office o le se iside in pele o me ko kingo ya ngai ai ya nga so fa ya kala ko fa le o ka ban pero la ko me ko kingo ya len ko e se mai de fa nga fa ile su ya inga le isa o le fa inga le fo le ya lo ma wa ile le kulanga fo ile le su ya inga mo me maru ya na ngai kulanga isa o fa nga re si fa la fa sa nge su ya i ma re si fa la fa sa ya kulanga ga se ka ko kuri maka ko kilo ya mo dia nga ngi me fa pia ele ai ya se va ngo ko ya fam sno fa kai fo mtanga ngo fam sno nga ila ko kilo mo le la ko wa ma ya fo yo le o kula fo ai ping ya ma lokala wori o ngi ko va ngo wifi isi ka ko kinga ai ya
o le aso ka o siata aso lua le ka le ala ama ka dia nga wenga o makeki le savalalo makeki le savalalo le safa ka ia le malaya e lua surongo e ke o ngalo e kia ale al kaiminga le ke mangkuanga le fa ka ia le makeki fo ile savalalo ia ka ko makeki kuaya nga ya so ya nga failol makeki funga le ya fa ngal makeki nga e fa ka o mo ke po a ho ile e fa le chicken man mo yo ya ai fu ngi ma fa ka mo ngal ben tau lima po alofi ngal ben fo ile fa alofi au se tato tunu fa ka wai ai pe ka ina den fa ka ma ia mala ya le ala bo ba sangi tau me sina le kulanga o le lua ke si ma le family o ngal ka o ngal ben ngal ko makeki yo ako ngau ko kanga ifol malo la tunu ya ka fo ko fa fo yo ka ko ma fa de mala ya sa fa ka ma ia ka ko makeki ya ar kulanga la le wa sangi ma le a makalia ida so kaya longo winga e ka kawango ka fa e moxing ka ko live kai no o le anga yo ye masing mo la ku se isu esa wa wenga yo walo wo le la vale taxi o mi milo yo ke fa ngal ke fa parwa yo ar kulanga nga o le kulanga le lei for ngal wenga le wa mawar kon kala kira mai sanga o le sing construction ya ma ini fa pela nga o ko kena ka kai fa ngal wenga na usamo la mo wa fo ngal wenga ka ko le ngal wenga kemingi sa idia isa ngal ba nga yang ngal wa le pasi ku ai pang keke me i fo fa ngal wenga ya ko ma nga fa o sol pasi ya fat le laka mar fa ngofie sa idia isa ngal wenga ai fa time malo di sila la ko le no fa ku per ka ko ma ke ki yo man ko fo ya sata nga ba ku pe mo i fa nga malo tabwa ka u ba ku pe mo ka ko ma ke ki ale ga mai ave ka ngore pala ho le ku som le foi nga yeri fe sia inga ile mamalo na inga foi sa la papa au ko ye kai mi foi fa nga malo tabwa ye kai mi foi nga pule nga malo le nga mai ngi sila ku fa mai ya malo ka lo ele pule mangi sila me fa ko ma ke ki mala le mega pule malo samu ya yang ave lo kang wai ya la mo mai ba mai ko yo ya le la ko ya lo fa fe kai malo ngisina ile yang ale le ko ya lo fa mai ma ko fa ku pe mai fa ngisina le fa ki ngonga la le ka ko ma ke ki la fa nga yo ngi amaka da so ta ya le sitala asiata ma fa fonga malo la tunu mo lia seli ilo leo satini i mo lianga o sauanga mo me o sauanga fo ngi matanga se tu lo la fa fonga la tunu o kulanga fangongolo yen maka upungi e onga sango mangi ngora fionga le ya le fa rolunga fo mtanga venga por la fionga kom sina i longa kulanga fangongolo maka upungi ya ga sir fie le seta mar fa fonga la tunu o lo ka uma faile maka nga venga i kulanga fo ilo ko fa fo i me trust da ku ile fucking ngonga venga fa le ngi bo ko ya afia ku maka nga venga i mo ya nga le isa kingi da le lang sango mangi ngo pa o le kaimi anga kupo le mera ma o le dipokia o kaimi nga fa malo le tu ma lo male ma sunga le isaki ai fai ya susu ya ele se kulanga le lei le lufi fingo kula fongo ya ai ko ya afia mai pe ko soli kula fongo ya o kulanga la le ya ile fa malo le tu ma le sunga le sakini e ka lia ile la foi le ko vala au ma ka pu ngi le ko vala au vaso ngi ya masa ko lo mai ngai se mo sa ngoi anwe fe lo foi langa lo ia ma kulanga fa penga e pe kulanga le asiata e pe ngai ai e se kulanga le ko makila mai le kulanga po adia e mai le kulanga ko kanga lo lo fe ngai le tanga lo ma le kau fa ko ai ngole o maka upu o lo angi ngai lunga le ngai kai ya mai le nupi fa asiata kasi fo mka upo wa makua i longa o kala fa sol piko i lunga le walu fa kasi kusa le ko ki ale bo kusa ele o lai lunga an maka upo samuel sunga ya sam man maka upo le hit and run le lo po ai mo dia le ko pipi e ko marka mo le o maka upo le nupi fa so ke fa ya ku da lava le ku o ku langa maka upo le o lo ka lia se kali ar tai fono o komit fa tonu ya por afionga ya pali no mola ile kusi fo ye peyonga o kai me ka o ese kadia a pa no fo el minsta ye fa ye se lo longa yai ba fa or kapeneta ye ma au mai lo se po le an me finga lo kapinga pe fa se suenga fo ile e peyon masanya ai o le wingola kwa le anga mangingor sa wanga le ale fionga fo el minsta fa tan no am tu stala
e le o iai se a whainga o Safanga. Longa winga ye a whapea o le whafonga mai o lo alalam papa au ya tunu mamam sa mo ngei. O le ilo Safanga nupi wha, e le o iai se a whainga o lau Safanga. Ile, o ngos fulfiku milionga le ngaru le iwa pisingisi. Ma sa whailoa fo ye le whionga mita. Ile o se mea fau le mera. Ele o se kulanga fa pole ele o ngi me fo o le kulanga le nga fai mai fai nga malo talwai ia mangisi fo yo o pulenga malo sai o le ave o kupengi po o long ke kelengi ave fa fai nga wenga inga ia ko e fo mai markului sa ro va venga so ka ko pasenge ho le ka ko fa mo e kala i kausanga uma ia ai pe nga ba ia sa no kan mista ele o ia sa fa inga o la sa fanga mala sa fanga ile kulanga le o so fiku milionga le le alo o whaangongo hoi lei kua mo kampangia po pisinisi e iwa. E pe o le mele sa iei o le onga so fiku milionga e iwa pisinisi le arwai. Ia ar kulanga iei leo sa whanga, o lai sefe, le se me pole. Ngau whaapea, ua anga whaapea mani mitsta ua whainga. Le lopo ke anwal vea songa ia mai kua leo sa whanga. Ia ar kulanga ngai whaafkai le sa unuanga manino fo i le whionga mitsta, i le kulanga o le. O saonga le muka ko sa whanga mea uma whapenga. Ia, la kuri makai pea, po le ase, se kawal manga ngem ka upu lumanai war kai me ka ye moala yor kai fo nga mai se fa uma mata peneta pe fa se komi suesue ya le fa nga po o kasi ma fa nga fa vai mata ya la pion fata tia nga malo ya asiata o ngai kala ya mai se ka ko ku isa mo ngai mala nga fa alo ya fa malu fo pa fa mo le kelen ka ko kala ngai yaso ya sa ka mo fa la vai ku fa ka singa kala wale e fa fonga tapo tato tunu ya mo nei tu la fiafi ya la ko fo ya kula ngo ngai la to fa pa lo fa tai lo suka mau a me se vol to fa tu va sa o talinga fia lo ngole mai mo nga la tu o me se fo fa fonga mau ta fa te tele ya ila lu fo i o to tonga me fo i o lo tupu sa tupu ya oni si fo o va inga o le a tupu pe ona ye le tu langa le mai le marketi ya wakamisia le makeki a makakuai le tatou wa whaalau telenga ia ona tatou wa whaatou whafo ila ia le ni vanga o le fiafi. Ai moni a au mana ia whai misi ne tatou o tonga le soa tae au. Ia i le saininga fo ima le amatalia fo i o le ngā ruenga. Wakamisia le makeki bea ka laku Samoa pe wale ise. Wale fo ise kamba fo ile le moni a fo isi tatou maketi o lo i funga lei. Ia e pili ko kusa markama chef pankeke sa pe ko ngai sa valano e tulanga fo i e pe ona ia tato wa inga ia mana ia tato fainga ia e la walunga ia mai lo ai o lo malanga tu si o tato o tu mai to tau mana tu ai fo i le a fuanga me si o tato o tu tulanga fa taunga o yo le vi ia ma fa tai le tu ia vanoa monia au e le kau fa iloina fo i ma ile atu nu le meng fa nga ye ile si kupele nga vatu wa ese fo le tulanga na tu e fa we nga makeki ya ai fa fikai ile fionga min ska nga luenga fionga fo ya olo afu va ai me se fo yo ila to olo min sta tupe ma tulanga le fa tato fa nga malo o le atu e fa tu la ila va ile no fo nga e pe yona mo oma si la fia uma ye le to atele ma auto va ai le to atele ai tasi le va nga ta u pe ona e sa no mau ia o ila ole ama wo foi manga luenga ole a toi fa lau tele ai mangisi o pisi ngisi nga ngisi o ainga toi foi ai to tonu ia wa foi fa tonga o le isi va nga ile mai tau atu ha mo le asata ai ke le ese bai ka ko bakeki isi va nga de wanga lo bai ka ko ni poki o le wo ma fa ka ki mere ngor ka ko bakeki o le ngor ka ko bakeki e fa vai mai le kala foi le ya vai ama le la pa ngor de makeki le ya tu sa balalo tu sa balalo le la fa ngo fa ko ke lo wala ki ale le se me fa pela fa ngo da ur po o makeki le wingo la kala fa fe kaya o le e fa vai e fo inga wa le la mai ka ka ma siri o o fe fa vai mai le ngo le tu sa balalo ya ka mo la nga wo ba ska ki kala ngor ka ko ai mai sa ngai malo me mai kula nga ese fo le makeki le asiata la ko fa so me la ka ngo nga ka da ko makeki ala ko fa ko ma yang ko le la fo ko fa sa ko program ka ya ma nga fa lo alo va tai tu va sa le asa o e fa to fa la inga ile ngo ya lang o ku va sa le tama tau manava tu sa mau o ele fo ia tau le fa tu masanga o le so o ke ro polo ko fa le ku o le fa la inga le me so fa ngo nga le la ia tu sa valalo
Maya siata. Maya ne ngā ngawa sau ngā. O ele ngai kuen mai ki ele ngai pule au le ulo ri makamakau. O le sa wala sa kong fa ngoi ka ko mai ki. Ia sa ora kala ku fa ba voi le yo sa ka wa. Nga anduar ku ka ngala ba mai. Kau ke la wa fionga a fe maka. Ai o somebody so mai wala. Wala le sa ngai meringu. Ile mo kau ke fe maka e mo ingu ya kawa. Ya ke ia si kama ki were re kau ku lai uri mai a fe maka. O si no ri. Ai ko lele aku mari me ar ku fa ba. We pi o angelo ya kau. Ku sala wa kau la ngasu por ka ko ma ke kila. Wa kau ku sa balalo. Pi o angelo ya tu basa. Tu basa market. Ai ku sa balalo ya bole banga. Ka ko la mere se so ka ku ba ya ba ya. Ai wala ba ya ule ku ke ba ai mai ai. O tu basa ka ko ma ke. Agaya. Ya. O ke whanua inga mga kosi uso mag. Ia. Ioi. Ke whanua inga. Ioi. Pau ale papolenga pe e whakanga e korua e whinge. Anga papolenga pe o whakanga e whinge a whakanga mai a. Ia walanga le whai me angkui sa vararo mang tu rodu sua whakui. A lai whasep se makai au kafa ke rupo e lai whasep se makai. Uiole. O resi vaenga lau alunga. Ole waleu tu va. Waleu ku vale le leua e a masakia leo ade i kuranga o kula fongu. Waleu tu vale fai masakia malu le malo na tu lou le matanga luenga. Ai a kako ka ngofi e fai kau mai meo ia vaenga umama meo te tupu sa tula i mai wasakia ai nisi o leo le matanga luenga. So le ko ki ari vai aso ape masinga fo imale ale a fia ni foala au fa saina. E a fia ingi sawanga, e a fia ingi o a uma tūlanga fa pena. Wa e se ale tūlanga wai ai. Ai, e ui lea, whawhekai. O lea fo i ae sau ma tūlanga o tala le lei. I tūlanga o so whainga ma le tūlanga o le tele ai o nei whainga whapea. O le kule inga o menge i ma keki mau vantua le whafonga tui vasa o keiro e sira fia le lei a stui fo i le melo kwhekua. Keiro fo inga e sira fia ma. E le fo le mele o le fatua i foi. Ele fo le fa nga ingo ka ko se fe pankeke ma ka ko o ma ke ki le kule ingo ngi fa la fa sainga. Me se o la aso. O le maruanga la. O puta tino i luma fo o tato wa tunu. A o nei ona po. Eise fai fe au fa fe nga na ma fa soa. Ele leva na malanga mai Samoa. La ule ta ulo na suafa. Ai sa auto va atu fa la fa le ainga. Fo i mai la ia tu, I think last week or a week before, fo i mai ai ma whatever no e wha soa. O le mori mau lea le au na le tua na ia mori mau mai ai ma wha pia mai. Ai se suinga ke le wo o iloa ea u ko kongo se o kako wa kongo. Ua matua tu usa o loto le tu langa o le whala au wha saina. Now, e le wha pia o play me an makanga ruenga o leo pe le e le se tu aluinga o lana tala. O le alula uaru i Samoa. Ua makua le whakua o ia, e ofo i le au la iki e whewha i mamea ia. E matua le ia so la tau wa ai po ongi whaife au ka ngaka i e whewha i whakasi ko kongor kaulanga. Wo o hai whaife au ma o la tau whale tua ma la inga fo i e ma wha. Wa whesiri i ei ka mai e ku lei i ei le mea. Ioi, le winga tonu le nao le lat o lana wha saunoanga. Ua matua esele le kulanga wa iai. O le vaenga muri o la utalona la fotu le o vanua ia ono le tatou taimi. O aso fo ila, peang o whea so o isi wha soa wa a tatou talanoa nei le tūlanga lea. O le whesiri, e fōfua la au whaasainga ia Samoa o le kari ele ai. A o le sila whesiri, o a fua la au whaasainga Sama mawha ia Samoa i ngaonga pō. Ia, kuloua. Peisa ke lea o le la au, o le maruanga. Po lau la au mai whalangi. Ioi. Sa tele lava. Tu lou fo i ele whapea a mea wata tau le pua malafo ai sira fia mai Samoa. Sa ilo ngō fia anga ia fio anga fo i sa tele na lantou wa. Ma tūlanga whapea na. Wa ilo ngō fia ia Samoa ngā mea ele kau koe. Ai sa le ai angi whaalave lave kele ngā kukupu. Ioi. Ele ai a whapea woso ngi kalepe ngā whale ngi ngau i ngā ka avale.
sa le ai angi ngā mea whapena. A o le kaimine ngei, o aso ia i le tau laka kau whaalongolongo wa kau sao aku le ngei whala au whaasa ingo le eisa. Inga ua kau maua kala wa sao i Samoa, maybe 20 years ago pe more than that. E peise mea fo ilele e makua whaasa sa lava peise kau pou. Patu fo ia, fo ilele sa makua whaapikoa ka ngaka e le so nga laasia e le so na laase vai. E le so nga si se lima. I kulanga o me whapea. A o le suinga le ua iai le kaimire ngei. O i tātou te iloa iwa matua matau tia le tele i to tonu o le tātou atunu. So le ua whakau pe o whakau ngore suka. Ua pe o whakau ngā wafikusi e u whakau kongo kako kongo. E tau iese sa o le tala lea lau sunga mau. A siata re se vai ngā lau sau noa ngai se. O le kulanga konguanga le ua iai. O le mea foi sa iai aso ia. E va ai aloro leo ke fia fo ila upam kalanga ile. Mai la mtanga ile ma ke ki kuaile ngai fungale. O kangarue fo. O kiki ale se aso marka mai kiki e loka i la aso. A mo kule hingo maruanga. E loka kwai ko le official kwa an tanga ngai la aso. Ai pe kaila kai mingi wal popo lenga le boye wai pe ona mari le usau no. Ile marijuana nga i aso ia. Ar kai mingi. O ro bodi pokia. Wo ole isa soro fa ka won makiki. Ai pe ona mari le usau. Ole ai sa ia la kai ka va ai i e mo ka maka ya ki fanga ma. Markulanga fa ka ngo fala au ngi ia ku o lo ko wala papa. Ai mo ka va ai ngi. Nga o ka ngaka ma foi le kaka se kulo le upu ba wolunga pe special level ye ka ngaka e ka ngo fiat fala fa sa ngalo isa. Tu lo lava ele ka ai la ko la foi pisingisi. Mai la ko ia o lo fa ngaka ka u la ko ka ma ainga. Ya la ko pisingisi. Ar kulanga isa la ka ika mai ka wilaso. E pe ya ele upu nga la au ma ko. Nga le au mako kue ka ngofia ma la koe lava ka mawai. Ar kai mingi. Soli. Wori vai ka usanga ra wori iang kalawa. E rei ma se si. O kai ko o var ko se fulu fa se fu. O la kala vou so fu. O le mo foi o le vo fa yamba va ya la ko fanga. O le mero fa pe ko sia ka ele se se la usanga ngi kula fia. Mana nga fa lo. Malo fa tai tele lava. Tulanga fo le tatu taimi ya ona ua ai swinga fo. Ya ona le a mataria fo ia o nga matulanga vesenga le tātou lau mua lupe foi va ese ai manatu ia fa e u tolu tātou va ale nei va nga o le fiafi wa lava fo ia wa fo le fa fo ma wa tātou tu va sala fotu ia sa nga fai o fa tawulunga mai foi ia tātou tulangi na i Australia ia ona tawulunga mai le sunga ia mau After siata ia ai o tele i fa ku ka ko mafkanga. Asia ka mai fa pipi la ki ale le ka pulen le kalinga lo ka ngo yang nge ya ke musu ko lo ya lu ai le pai lo ngo fa nga wa wer ka si va ngo va ali sau nga ke mi ke ri fa lo ngo kai lo ye pe po angi ngi truck ki ku lo kai ang sau ama karor kamalo maslumi se tu lo ver pa ye mal va fa nga tu kamale fa ngo tai pop ya mali ya ama kamaya uir kamanga sau kamanga pada winga la ukal sau le masulumi o maluanga wa mawa kamek samon maluanga an wo lon maluanga pia fai vai an wa ya ro maluanga le wo mal aisa kampai pai le fo kau le yang wo ka kin maluanga ape fai vai ala ko le aisa o kelo ya ngor mai ka wor pokor ka ka pe ka mar pai ya e kupu kele ala kamai kupu kele foi malami oleang wai ngai lopo le si lima ka usanga po le sepulu sau se si fala au e si la ko longa pawa ngai lon aisa ko pe ke o sau se si fala au ko ke o ape ka ko helikopta foi le ngo ka ke o ka ko masangin ngore ya ka ko lani yu ka ko anga e ko sabat ye lo ngai ngora ki ai foi aisa ye kuai e po mu se si me po ya siau ya fa kau le maunga i ngeme o fala au i ro pe ko se fulka usanga ia wale yang wale isa sa si kama vavi ia o se au yang fa poak ia ngai kai mi ia pa ka tele morka ko por kalami makan o fie mo le ko fa kai la sunga fa tonu mala fa ngalenga ar ka ko pru tv TAUTAI A'e ia ele ngata ile ia tupu matamari o se ka ko no ko fa fa mai ia mamaua mai ka ko por kala mengi pa ngara fiafi e ka ko nga ia la ka ko
peiro ai foi nga vai aso pe fai ka ko kia uria ko i ola male malosi i le ngale nei mara kau singa ka pau chiri o langi i loko soifua ma so nge yola ari tula ya fa ko fai nga lor ka por kalame ro fa nga mai ya kia uria Mr. Moli soifua Lau whaftai. Ia, la whatu mau. Ia, whaftai a siata. Ai le alo se aku Mr. Moli. O le wo koe whamoa ko kia Mr. Moli. Ko mai longa, nang karusanga hoi nei. Isi whare tua le saku isi seile. I le vai karinga. Le ala o kau whai o kisai. Ko ai mau ki ngoa po ia usasi. Wo la ku fua loke fua ia ngā ai na ku sele mele le se se ai mea. Le wo wakule. Ya ko ala masia o karusanga fa pipi ia ngi o ka ko ku ia foi na yalo ma fa na o lo nga ru fa tala vai asiata la nga o ma sanga wa vai fo ma ya la fa nga ke lo o le pepale mai le pepale kala vai na o kala mongia e ko ia ele va pe fo yo ke siring yer ku langa ngai ali mata mai tai fo mai ai mai se la vai ngai fo mai ma ku ku a fa yo i pe senga ia ma ko de ruba ku i pe senga ia mo ku fo isko inga o le yo fo mai ia o ma tuar so i ku le mo la kala ku singa o kala vai e karosanga inga le kale le wa le ke le avelo ma fa o le mele le se ka ia wa le e va ku far kala vai ele mala malama ia nga yalo ma fa nga ura nga ru e ile ku singa le ku sia ko ia man ku EYES arwa EARES EARS wa e kai fa mam kai kus no nga kilo ya lela la ko ar se no va pera so no la kile le fa le ko se a so so ko vai malu puenga il fa tu fo yo se ka ku fo ya le ale ngai fo yi se ka ko ku sa mo ngai fa le ko a wa pole wa wa mang wi la usai dinga e ko la fo wa pe wa mang wi nga le la ko la fo ya ko fa sa o kwa kala vai dia ia la fa kurva so fo ia vai kurui makasa o malanga fa lo a nei tula sata mo moli ale nga fa aftai ia ka ko sponsors pe ona ia ile SMI Hardware ia o le Tasi Market ia ma le Digicel io le Digicel wa mo kwa ile uma fo ka ko so ka inga ma ngai kala nga i runga o pen ka failangi le maka ngo fie fa yo le au le layer ka ma le tuna le ne so le au pepe io au le layer ko ma le au fa nga ya mai se fa fe kai fo i kako Blue TV mo le ngai por kala me au le lei ole TAUTAI A'e ele nga ka au le lei korkota wa korkota le fa kong le wa vengi ma fo ka por kala e por la opción a seta le wa fo ma korkota ole ulpo ya le nga fa sa ka le di fa a pia ka wa ka ingo ko le di fa ola seta vela nga ron me nga de kinga me lo ko va nga ya ka ia male manu la ufa ngar wengar ka ko TV ole Blue TV a fe kai lava morngi proclame le manu la tunu o ma faiona ona avele nei proclame TAUTAI A'e ma wo ma pa anga ya fiafta itasi mo moli ya kulenga fa aftai le ai foi o ko mai mo ngar ngi proclame ia e ma ke fai fuar ngi proclame ngo ma ska po inga ia ngai ka ko wo pa anga o ma fta mai so se tu la langi sa mo nei ma tunu ma ia mai se foi ia nai fa fe ngai nga o tapo ia tato fa mo moi nai matua tausi ia ma nai fa na ko ke foi ngai fa nga wo mai mor ka pokala fa manuia le tua tai so tato tuno mai tamata i palemia malana mar sui palemia malana kapeneta ele fon ftalai mar palemeno Samoa ia mar fa nga malo o e hafia o mai lava tanga fa nga ia masio tato tuno i Samoa nei tu la afia siata mai la lo fole o po Samoa nei fa to fa so fuat Malo whaftai lo va se lua whaftai tau tua tunu whaftai tau tua upu le longo puia le ino ma manu lau tero si o tātou tunu. O le lau mai e le sunga ia Mr. Moli ia whasolongo a le confirm mai le hankama o le fionga mtailinga pasi ioe masiona a wharetua. Mesela le mai e o le whika ki whalongo wa o le sipili o ka whalongo fui ma me o le longo o le longo so le maka ukia me nga o ikama yaso ai yo le a tele alo fatu le to tele le tanto por clame la mako fa ma vai fata sila fo lungo le tautua ma una nga la Blue TV me se por clame le TAUTAI A'e ai se nga ngana o le tauta mari la fo fonga va tele e fo inga ngana o suanga ai matua antu ya o Samoa la tu peli loto malanganga ya se upu fo u taulo ulu ya fo ya si nei futu le nei vanga o le fiafi ya vai mangalo fo se mesei ya ole fo se le lei o le tualalo ma le fautuanga le proclame
ia fai mala ai fatalo fatu le ta male tu ar sunga le ri pese la uloya sai a Frank Sola ua tu le pu enga pese te mine e fai mai mata matanga mtali e ngai lungo tatu proklame mo le tolo fa ngol te ia me se fo to tele o to malava lungo tatu proklame ona ole ngase si o uso ya misa tulo fo ia take lo fe ngai male producing or proklame le la fo ile le o tele na on hold ia ni so tatu lo fa nga maso fu maso fa nau ia ile dei taimi ia ai atonu to taliu mai mo to fa fu sier malosi ia ona to atoa leo tino va tau sidi ni so tatu fa marianga ai mai ya asiata ia ukilani ai mai se fo yor sunga ya mau i Samoa ia mare to fatu i vasai au setalia ma to fatu soifua mai ia manuia le nei fiafi Soifua.